Acompanha Diálogo Comunitário, o tema Presidente Ramos Horta, o Povo. O orador principal, Maca, Presidente da República, José Ramos Horta. E o Diálogo Comunitário, chefe de Estado, Ramos Horta, se apresenta em perspectiva com o desenvolvimento nacional, noronamos preocupação com a autoridade municipal na comunidade Sira. Iniciativa halal evento no dar programa ida usi agência noticiosa Timor-Leste, Tatolipe, Hak Basic Bahia Povo Nhalet. Atividade organiza o Tatolipe, serviço mútuo com o administrador posto administrativo Malbisi, no retan apoio Husi Alcofu Company, no East Timor Trading Group. Programa se halal ia pusada Malbisi, segunda-feira, Loron Sanulo Recintolo, Fulang Outubro, Tinariu Rua Nulo Recin Lima. Se hau ia tuku rua, tuku hat Balon. No se transmite direta liusi plataforma Facebook, no YouTube, Tatolipe. Acompanha o programa Talk Show, o tema Hak Basic e a Povo Nhalet. O fundo principal, Macanesan, Presidente da Autoridade Aileu, Ainaro, Covalima, no Manufahi. E o programa Hak Basic, Autoridade Municipal, se apresenta em perspectiva com o preparativo da implementação política de centralização administrativa no poder local. Iniciativa halal evento no dar programa ida husi agência noticiosa Timor-Leste, Tatolipe. A tua basic amba povo, onde cobra desafio na oportunidade Sira da implementação poder local. Atividade organiza o Cita Tolipe, serviço mútuo com o administrador posto administrativo Malbisi, no retan apoio o Alcofu Company, no East Timor Trading Group. Programa se halal e posada Malbisi, segunda-feira e a Lorança Nulo Recintolo, Fulang Outubro, Tinariu Rua Nulo Recin Lima. Se hau e a tucusia, tucusanulo Recin Rua, meu dia, no se transmite direta liusi plataforma Facebook, no YouTube, Tatolipe. Acompanha notícia atual no credível. Catalua like, subscribe, no share, website www.tatoli.tl, página Facebook Antil, no YouTube Tatolipe. Lorondiak malu karena in Tatoli atual nebe namkari território Timor-Leste nemos iha diaspora nebe acompanha hela programa Tatoli niamba edição ohin. Hanesi tu atene ia semana idane governo lihusi secretário ministro da Juventude e Desporto e secretário de Estado Arte no Cultura organiza festival Fronteira Batinan Rio Rua Nulo Recen Lima. Festival Fronteira Batinan Rio Rua Nulo Recen Lima realiza iha suai capital município Cova Lima Ninian. Tamane atu hatene dia klutang konaba atividades programa nebe realiza iha município Cova Lima da daune iona story presidente autoridade município Cova Lima. Lorondia presidente. Lorondia. Presidente pela introduz tu an atividades zerais nebe da daune celebra iha festival Fronteira Batinan Rio Rua Nulo Recen Lima ne. Primeiro a carratore te agradece ba Manmaroma, ba Rai Lulik, ba Foholulik, ba Belulik, ba Umalulik seria município Cova Lima, especial, nunemos ba Timor-Leste Tomak. Nebe ihano India kida, mai hosi ministro Juventude e Desporto, nebe ihano India, nunemos odihamutu ko secretário de Estado Arte Cultura, nunemos hosi Centro Nacional SEGA, nebe realiza ona hano India kida, Kodi hamosu Festival Fronteira Badalatolo e município Cova Lima. Hoidane no dar autoridade município Cova Lima. E for apoio, for suporta máximo, pode realiza Festival Fronteira idane hodiak. E nunemos por sei dia 8 bulan Outubro Tinan Rihun Rua Nulo Recen Lima autoridade município Cova Lima
Simona itane vai nakasera e hosi Timor Ocidental anesan delegação no si Kupang, delegação no si Soe, delegação no si Kefa, delegação no si Malaka no Belu, ne osi Maluku sire Indonesia ka Timor Ocidental. Osi itania Railaran Rasik, itania ministro administração estatal magmai amuto ko iha fatini dane inunemos osi presidente autoridade município Sanulur Sintolu incluímos Atauru sirane participa hotu ia fatini dane honine objetivo saidan objetivo mag atu hameting cultura entre Timor Ocidental nomos Timor Leste Rasik odinune itania cultura neve mak Timor Leste usa Rasik, inunemos Timor Ocidental usa quase atu hanesan. Tambah sama dia ita hanesan. Tambah politicamente mak fahe Timor Ocidental ho Timor Leste. Lolos de sira ia budaya ka kultura ida, sira nia umalisan mosi ida. Mai be tambah Holandes o Portugal fahe ona barua antau balu ia Indonesia ia hanesan ohin mensi ia Timor Ocidental balu mos ia Timor Leste entre siraruane hanesan antau itane objetivo atu halu buat cerne diak magita hanuin hela hanuin saida atu hametin itane kultura idene diak ne precisa ia dialogo precisa hare fila fale exemplo que da iha baliza liu e fronteira Wekusi, Bobonaro, nomos Cobalima. Sira ia sorin levamos atu hanesan quase umalisan ia sorin, hoi umalisan ia Timor Leste, sira ia umalisan ida daud. Maibe atu resolve problema liu si kultura hirak nebe meita iha dala barak balu bele haluha ona balu bele lau na fatin tambay danemak tersija hamutuk hodi hametin filafali itane kultura idane hodiak. Presidente, atene kata que a atividade né tópico importante que nós escolher quando a hametin reconciliação li husi la cultura nessa não nós temos kata cultura lá diferente. Kare husi atividade né bele reconcilia fali Maluku Timoruan ser né be parte sori nemos iha Covalima ne rasik. Ita atene kata li husi festival fronteira hodi halau tia dialogo ne be furat entre makair kun rua da fale itania kultura nebe magita iha tambah saida dialogo makan save ida hodi iha amezade nebe magmetin hodi hadia hikas itania kultura hirak nebe mita haluha ona itania kultura hirak nebe mak sirla bele promove tambah iha ona moderno buat barbar iha anta ho hirak ne hotu hadia fila fale itania kultura ne hodi hametin mos itania relation amizade nebe kapas. Presidente, durante né, onde participantes da comunidade Covalima ne rasik, no apresentação cultura sair da Covalima iha hode apresenta. Vai atividade âmbito festival fronteira ida nera. Sim. Atu kolie kono ba iha município Covalima nia iha Itapura Covalima bolo dihambe sarui artinya balu parte fehan usa inteiro balu parte forro ele mos usa inteiro mos liambuna então iha cultural nebe mag diferencial ituan ini lau balu la ses do kida oi dane mag orsida besa bete salari karik nya resolve problema oi nusa kalete tarui karik nya resolve problema oi nusa iha diferencial ituan mai be hoi dane mag ita to hatene lolos nini solução de resolver problema ne oi nusa. Bisa esperança presidente da autoridade município Covalima, se atividade ne pele resultado ne be dia quando hametin fila falei relação entre comunidade e fronteira. Sim.
se bahira ia diálogo, neona ninha objetivo, mas ita bela sai banyak parental. Gente bem introduz itu atividade Yang saya tomei, foren, yang usa cultura de bema, patrilineal. Bela fine, istilahnya li fine. Atu resolve problema sempre atu liha bitibot. Tuan ai siraka o katuas lian nai sira tur hamutu, pode resolve ia bitibot, sempre ia solução. Saída makita cara a cultura ne bele promover, cara precisa promover dia que tá no ne comunidade bele itu bele de resolve a cultura costumeira ne be da ne suai. Sim, também da nema ia ona hanoi embalo, liu se visita trabalho, presidente autoridade, halo ona esboço balo, atu ia fortifica buat tidak taravando. Tambah sama ia taravando ini masih importante bagi município Covalima. Dalla barak itani laona ho moderno nebe maklaudiak, então automaticamente itani comunidade serane lala otuir cultura hirak nebe mo be ala serai helaba. Então ho idang ne mak liho si dialogo idane ho di rona ho si parte rua, parte hotu incluímos parte posto hito nebe mag inclui município Covalima atu bele ida katoni ni lalao halo resolve problema ihan ini posto ka sukurasik podi tau hamutuk ida nebe mag diakliu o ita bele foti sai nudar solução nida baitania ya município idane. Letano, obrigado per presidente per disponibilidade halon na entrevista ho Tatoli. Letano, obrigado. Dia malu karena Tatoli atual a carga atualiza na fatin beit bot sirakata atividade irane halau durante semana ida iha Covalima ne se apresenta culturas susi diversas culturas iha railaran liu iha Covalima tanto iha mos país vizinho liu iha kabupaten ka município sirane basic iha fronteira iha entertaininian e tamane husuna fatita bot sira atu na fatin acompanha Tatoli se transmite atividade tomak ne se realiza iha município Covalima iha âmbito festival fronteira batinan rihun rua nulu resen lima. Malu Tatoli atual e a carga atualiza na fatin kata atividade Festival Fronteira batinan rihun rua nulu resen lima e hahu tia ona iha loron walu no iha atividade lubu kida maka halu liliu iha atividade feira nebe hahu tia na loron hirak liwa e darau nemos si halau atividade diálogo tanto atividade apresentação culturais husi tipo iwain husi comunidade sira iha fronteira liliu Indonésia no Timor Leste tamane atu hatene dia kliutang kona ba onsa segurança ni papel bem importante onsa assegura situação ne lá hodia da dá marca na presença e a uma história incomandante pentel município Covalima da derria comandante pela explica isso preparação comandante e da dá realiza onsa situação de segurança em geral e município Covalima e âmbito festival fronteira batinan di Honduras no Brasil. Obrigado malu corona 9 no hari 9 sira ita hatene kata município Covalima localiza a área fronteira
Estamos ia un plano antes festival irene halao. Tamane hau garante katak situação segurança se lao dia ita hahu ona iha dia 6 atividade lubu kita mita halo liliu atividade de desporto homos atletismo futsal futebol voleibol lubu kita telaona durante lorong hira bakotuk ita ni situação geral se lao controlado hakmatek e hoje kita ne vai nakasira hosi Indonesia tamamai ho delegação boa tira mos ita segura to horkalan ita halo misa e até agora da ita to halau na diálogo ihane provisório situação se conducivo atu dehande kata kami la mesa kami hetana apoimos hosi força amiga hansa força FTL depois ami polícia especial undare especial liliu batalhão ordem público depois estamos undare patrulhamento fronteira UPM ihane ita coopera ita usa sirne apoio tamane a situação deste lorong hirene larne sei conduzivo e depois liga para a situação trânsito rodoviário mas sei lá o dia mesmo que tinha cidadão sirne usa viaturas e usa motorizada barak tertes menghalo movimento ia capital município né mas ita regula sira tamane sedau ia acidente incidente nebemak mosu perante lorong hira dauna. Comandante, essa menciona essa colaboração a parte relevante liu assegura que maluco ser parte sori nebe daune destaca ona he covalima how se ponto entrada sira toma faten ser nebe sira helaba Itene coordenação de actividades how si posto entrada motamasin maito hene ita coordenação dia tamane botot lao dia ya cooperação coordenação sei lao dia actividades porque ho atividade concerto festival cultural essa colocação membro sira para na fatin assegura não é la bela hansa hoje em dia na bela hamos engravamento e fatin sira atividade ne não temos situação bela lá o dia pronto com a colocação claro e tem membro trânsito UPF ho undar especial for apoio e tem plano feito aí tem plano feito colocação serna ita feito na né ita hein kata o sira kalan to bairua sei lá acontece bodruma Nesse comandante, saída maka ita pela comunidade em geral, não deve contribuir na fatin ho deve hametin passa estabilidade em âmbito festival dele. Dia a minha visa para comunidade sira especial para jovens sira Covalima, atu coopera a parte segurança para itebel assegura hamutuk e tinha atividade festival irana bel lá dia. Obrigado. Dia que maluco sira idane mak entrevista ho comandante geral Pentel município Covalima ne berlata com a situação segurança em geral e Covalima da daune lá ho hakmate no pas tamane maita acompanha na ketasano si canal agência notícias da Tatoli acompanha na fatem programa na atividade toma aqui âmbito festival fronteira tina rua nulu resen lima ninia
bamalu karenain tatoli iha railaran nomos railiur e hakar atualiza kata que atividade Festival Fronteira ba tinan rihun rua nulu Racing Lima nebe organiza husi Ministério de Juventude, Desporto, Arte no Cultura MJDAC liu Secretário de Estado Arte e Cultura nomos Centro Nacional Sega Sense iha Covalima ne iha loron hirak liuba liu iha quarta-feira liuba huona ho cerimônia ritual cultura objetividade tu husuk mata kemalirin hodi fo sucesso toma ba atividade idane e hakar que atualizamos kata atividade Festival Fronteira batinan rihun rua nulu Racing Lima ne halawana badala tolo no antes ne hahu halo ona iha município Bobonaru iha região administrativa especial Oikusi Ambenu no badatoluk nian halau iha suai município Covalima ninian e atividade idane halo hodi hametin reconciliação liu husi lalau cultura iha parte fronteira ninian liu comunidade sira iha município sira iha fronteira hanesan Covalima Rasik Bobonaru nunemos iha região administrativa especial Oikusi Ambenu ka Raiwa e hakara atualizamos kata governo de Husi MJDAC no SEAC Nemosense realiza atividade ne hodi apresenta a performance cultura Husi conteúdo de história nemos cultura li Husi obra no arte sira e atividade sirane liu e Festival Fronteira nebe badatoluk nian nebe realiza iha município Covalima ne atividade sira makanesan concerto música Husi Timor-Leste no Indonésia nebe mak se apresenta moção experimental mistura o teatro nemos dança cultural Husi município Fronteira Timor-Leste no Indonésia e coreografia nemos dança contemporâneo o tema reconciliação no dame atividade street ka mural painting nebe colaboração Husi comunidade Timor-Leste nomos Indonésia ninian e atividade apresentação cultura e município Covalima apresentamos cultura lauin tamane ida daune iha salaun iha campo ambo iha Covalima se iha atividade cultural tamane convidei tahutu mai acompanha atividade diálogo intercâmbio cultural hamet em reconciliação Hahusu itahotu tur fila fali horinone itahahu itania ceremonia balorong ohinia. Diak dalai datang hato bom dia no bem-vindo ba hotu excelências distintos convidados no maluk participante hotu iha fating idane hato da diak no bem-vindo ma iha sessão diálogo lorong ohinian ho tema reconciliação li husi lalau cultural iha âmbito Festival Fronteira tinan rihurua ruanolo Racing Lima. Hamutu ko hau nina belo maksistai mestre da cerimônia bai ha sessão diálogo lorong ohinia.
Dahulu hakarak hato hanya respeito baiha na Ministro Administração Estatal Senhor Tomás do Rosário Cabral, Ministro Juventude e Desporto, Arte e Cultura, reclamar que a presença fato ainda né, Vice-Ministro Obras Públicas, Senhor Júlio do Carmo, Secretário de Estado Arte e Cultura, Senhor Jorge Cristóvão, Secretário de Estado Assunto Toponomia na Organização Urbana, Senhor Germano Santa Brites, Secretário de Estado de Desenvolvimento Local, Senhor Mateus dos Santos, mas Presidente da Autoridade Sira Russi Município Sira Nebe Marca na presença Ihané, Bahia Adjunto PDH Zotanian, Consul Atambua, no chefe de delegação Russi Entretenian, oradores no moderadores Sira, Comandante PNTL Município Covalima, FDTL, Lianain Sira, Russi Município Sira Nebe Marca na presença Ihané, Hatomos Hania, bem-vindo, Bahia, Presidente do Conselho de Administração do Centro Chega, Diretor Executivo, no membro Sira Roto, no participante da Hania da dia, no nosso Bahia, canal Nebemaka, Halo Hela, live Bahia, e tinha cerimônia Ola Lauk, o Hinloronian, Lihusi, Tatoli, no La Fake News. Excelências, distintos convidados no maluco participantes Sirahoto, e tendo lá o diálogo balorong ohinian, makane santo irmãe. Primeiro, bem-vindo e breves palavras ao Presidente da Autoridade Município Covalima, Senhor Miguel Cardoso. Segundo, seria a introdução com o diálogo, o Diretor Executivo Centro Nacional Chega, Senhor Hugo Fernandes. Terceiro, Bahia, breves palavras ao Secretário de Estado na Arte e Cultura. Vamos intervenção na abertura oficial, Sua Excelência Ministro da Administração Estatal, Senhor Tomás do Rosário Cabral. Depois de abertura, itase pausa Bahia Café da DNN. Depois de pausa café, itase tama a sessão diálogo, Liana Insira. Nebemak se modera pa Amo Angel Salsina. No iha lorai kita se tama Bahia diálogo na cloque entre Liana e no participante Sira Roto. No encerramento Bahia atividade lorong ohinia, o Presidente do Conselho de Administração Centro Chegas, Senhor Manuel Pereira. Excelências, distintos convidados, no malo participantes Sira Roto, e tanema que tenila lá Bahia cerimônia diálogo lorong ohinian, diretamente ao convida Presidente da Autoridade Município Covalima, Rodibele Hato bem-vindo, e breves palavras Bahia Itahoto e Hafating Idane. Bafati no tempo toma a entrega. Obrigado, Babi Van Tomak. Bom dia, Baitahoto. Selamat pagi. Agradece Baman Maromak, Ba Railulik Covalima, Timor Leste Tomak, Tambania Diak, ao Fiar Katak, ao Nenai Ulunseira, Osi Nacional, Nomos, Osi Indonésia, Delegação Mai, Oto Huni Condição Diak, Idanemak a minha esperança. Dahuluk, a carcato de tão respeito, Tom, Vossa Excelência, Ministro da Administração Estatal, a todos respeito nós, ba Secretário de Estado, Arte e Cultura, representamos Ministro Juventude e Desporto, a todos respeito, Bahia, Vice-Ministro Infraestrutura, ba Secretário de Estado, Toponomia, Nomos, Secretário de Estado, Desenvolvimento Local, Comissário Função Pública, Adjunto PDH Zota, rombongan, ketua rombongan dari Timur Osidental, Bapak Felix dengan rombongannya, Reverendo Amu
ba presidente autoridade município Sanolur Sintolo, balu representa mos bai Atauru dok akur mota wekusi mos hanesan akur tasi alos akur bele mai toya fateni dane ne agrade diretor executivo sense agradece barombongan tomak veterano sera nain sera nebe marca presença ne importante teves bauan jovem sera forroni hakuak bot dalai de agradece e bom dia Hanoi se la colha barak e balu haulamen sikari comandante município presidente kram au khateke bahetan e balu mahulahetan kari tambay tabarak nemos mensihotu fiar katak itahatene katak walima ita realiza festival fronteira idane e badala tolona ya município rua italao ami agradecer tebe tama bele realiza ya município idane walima orgulho walima mos contente akar katak durante o mandato Auni ministro administração estatal pela primeira vez a muito que fatem dene a me agradece hoje danema bazoben com ali masera vasalim sua excelência ministro hanesan itu tu hatene kata hametin reconciliação liu hosi lala o cultura mais importante dalam barak italao sala tambay talao na ho moderno lebe makbar kita iya tambay dane mak Hanoi dia kidane realiza itene município Covalima hodi participa tal no mos Timor Leste idane furak idane orgulho boti dan baita ikus liu sila kolya barak hatode agradece no bem-vindo baita hotu welcome, selamat datang, itabele realiza itania momento furak idane ihrai dane. Obrigado e bom dia. Obrigado ai na presidente da autoridade município Covalimania, valeu foi bem-vindo. Tu irmãe, ao respeito ao convite que era diretor executivo chega Fernandes, a tu bele halondro vai a sessão diálogo niam balorong ohinian. Pa tempo toma ka entrega. Obrigado, Barak. Antes sahu, us licença ba Railulik, Matibian Sira, nebema continua for matak maliri mai tahutu, vamos agradecer ba maromak nebensaun, nebema o embela libur itane. Haunia hakruk notane ba nai ministro, administração estatal, Haunia Krug notane ba nai secretário de Estado Arte e Cultura, nevemos no da representante ba ministro Juventude, Desporto, Arte e Cultura, nai vice-ministro Infraestrutura, nai secretário de Estado Desenvolvimento Local, nai secretário de Estado Seatou, ba presidente e autoridade município Covalima, Baucau, nai presidente e autoridade Ainaro, Manatuto, Lautem, Viqueque, Likisa, Aileu, portanto uma marca ao Seatauru, nebe ami contente, bele si muita boa sirene, ba comissário de função público, a presidente CRA, ba chefe operacional de G7+, devemos marcar presença né, ba senhor Felisberto Amaral, chefe de delegação Timor-Leste, sirene bem aqui a Indonésia, ali da ba amo Ângelo, amo Juvito, obrigado ai. Ba disponibilidade a tu mos partia e tabot na ruania matene que é evento idane e mos ba hotu how bel temi dida how ni hakruk notane ba tabot liu ba liana em husi município San Racing
rua Horaiwa, nebe makoi marca presença né. Na inulou sirhotu festival idane Padala Tolu. Festival Fronteira, o tema permanente, tema geral, maka intercâmbio cultural, barramento em reconciliação. Tema rua né, faiba componente, tema bot né, faiba componente rua. Intercâmbio cultural, itare liuba, relação idanebema uluk iha, antes malai mutin sira, mai fahe ia Timor né. Relação, laços culturais devemos moço e depois do colonialismo mai halofahete ita e depois 99 ia a República Democrática Timor-Leste no RI cari relação culturais nene la meeting ona. Também maka desde 2023, 24 ita to ohin lorong ita halo festival idane konaba intercâmbio cultural. Ia ne ia terik, ia kemak, ia bunak, ia sore na vamos hanesan. Ia Timor, ia baikenu, ia sore na vamos hanesan. Relação idanema ita karak hare atu hamiting filafali. Tamanema abang orsida ia delegação siro husi autoridade Kabupaten Kota Sira nebemak bayusi Kefa Tabua Nomos Malacca. E segundo maka hameting reconciliação. Hameting reconciliação né entre Ita Timor Wansira. Desde 2023 Tinan Timor Wansira nebemak hela a Indonésia marca presença e a festival idane para depois Itabele Hare Filafali. O insama relação nebemak karik naksalak tia naksobutia Itabele suku hamutuk. Itabele suku hamutuk. E a 2023, saída makita produz livro ida o título Husiwe Hali ba país. Ita publica livro rua Memória Coletiva. Mas ia 2024 ia ambeno ponto significante do Festival Fronteira maka Timor Wansira hamusu declaração dame ambeno. Declaração dame ambeno né, minha recomendação importante mané. Ita atu buka solução ba ita nia problema sira liuhusi dalam cultura dalam nahibitipot. Também maka tu fong continuidade ba saída makita hamutuk hakotu iha oikusi tina indane ita convida lian nain sira usi município Sanulu Resentolo atu mai atu fo sirani Hanoi ita atu aprende husi sira konaba lalao kida kultura ne hodi kesi fila fali abut nebe mang nakfuki tira nene ni lalao ne halo insa o amu Angelo amu Juvito nian presença ne matenek na hi aspecto kultura niang sei tulung ita atu lori ita bato ia ponto sira importante para discussão niang abang mosanesan seíamos diálogo com a cultura niang tamane atu para great tempo dali datang agradece banai sira hut kenbem hein katak diálogo lorong ohing abang no bairua se hametin liutang laços cultural entre Timor Wansira mas vemos entre Timor Homos Indonesia. Obrigado, Barak. Obrigado ao diretor executivo Centro Chega, nebe makhatona intervenção ou introdução com a diálogo, sessão diálogo niam balorong ohinian. Turmai ho respeito ao convida que era ministro da Administração Estatal, Senhor Tomás Rosário Cabral, ho dibele hato intervenção e ao mesmo tempo mos abertura ba iha itania sessão diálogo balorong ohinian. Pa tempo toma kau entrega. Bom dia.
Musri aquela jovem Sira, delegação Sira Indonésia, senhor presidente da autoridade Sira, convidado Sira Roto, órgão do Estado Tomac, ao mais representa o governo, também e a ligação Nitoan, para a conferência de autoridades, também território nacional, para a população, a unidade de geografia e a controle da União. Também uma pamsira e a obrigação a tu participa da cerimônia, né? O lugar não é a consideração a respeito para membro do governo Sirnebe, marca a presença, né? Terus ira barak liutan dia kelio perbele manan confiança também itatu ba ASEAN. E depois mos ba delegação no Indonésia, senhor Sira, los de tema Indonésia, ema Timor Sira ne ba ela sorin. Bem-vindo ba Itabot Sira. Bom dia dali da Itabot Sira. Mai participa e a conferência dane que sor mutu kirane e a sor malu dane perbele cria laço amizade e a fronteiras. Atual nós somos ita cultura ida date, modelo ida date. Só ita Timor, mas depois de funutia, a reconciliação ita bele a sormalo. Ao bairro Guiné-Bissau, o kunani 74, 94 reforma. 2014, ele mal falei. Mas se ela consegue resolver problemas internais. Agora, nia kuak buat musba órgão do Estado Sira, provedor, chegará-se comissão organizadora, PNTL, FDTL, CRAN, Amo Padre Sira, Madre Sira, grupo componente Juventude Rai Ruané, Estado Rua, Raida de Estado Rua, né? Veterano Sira, FFDTL, PNTL, Media Tomac, especial Baema Covalima, também Sira Belissimo e Tihene. E o recala niha Galadin Ema Barak de Tebes. Jovem Sira precisa intercâmbio, tema nebeiha. Intercâmbio, atu hamitin fale amizade. Amizade los amos sira makbel kulebit, se ita contribui amizade nesse mai fila fale. Ita ia problemas internos, ia problemas fronteiras. Ita busca solução ao Estado, mas ita tem que criar lei harmonização do Estado, né? Se povo hakmatek, jovem ser hakmatek, a reconciliação selao. E depois para o senhor Felisberto, nebe delega a equipa mai. Ano iniciativa da né? Da pode sermos com belo colher a governação sirenba. Siramos belba. Jovem siras ne belba ita pode sira. Oi, ne ita sei dia clio. Também ita ia hela 78 mil timorenses sorin hela. Cidadão ne maketak. Mas será ita ia hela. Kita mi ba bele hal fali lia fet sa mano imikari kim sir rumah man phone ba. Tamba Timor itamori so cultura dane. Foi na daun au simo delegação RTP mai Timor. La ohaleu mesir la consegue la ohaleu Timor sorin de. Sir bawa ikusi. Liu si balibo. O fon sir tau que itaba sorin halusami português tá. Adele problema. Sir mai halo documentação para 50 anos. Tira fila teona. Fevereiro mas sira sei publica e Europa tomac. Sira se focou pibaita. Hau nem tiran oi não sei bele entrega para chegar. Bele lori balok. Sei halo ya sorin kalau ene bele hare filmagem de besira foti. 50 anos sira la foti de filmagem ba itania paisagem. Sira foto de filmagem toma, mas sira lá completo também. O governo Timor tem que financiar. Pode de repente de lá tama ba programa sira mais tiona.
Primeiro, ser foto questões tolo, mas que tu relembra, né? Paisagem diak. Paisagem diak tebes. Kultura capaz tam ser bahia rabelau ga. Ya letene ba ema hao asimu sirau kultura. Serden kultura diak. Arrainemus diak. Malay magdahan fol kultura diak ko arrainemus diak. Sirala o laia di laia problema. Kare tatuat kare ka dari musir lahetan. Serdehan bu timur sosial sirne dan hamalu masir liu ema kumplementa sira. Sir liu ema kumplementa sira então sir diangkat kultura ida imi ihane mitin hela. Pois serdehan ohin na tema ita bot serdehan kultura. Serdehan falifon ida bahau maka ihane iha kultura ne mak kesi emi la kesi emin emane la bele trai malu. Mas evolução mak obriga buat serne musuh. Sirden da labele traimal mas sirden sirni analis mangne evolução maklau la laisliu. Tamba timor itala iha buat rumah tu tahambe evolução sira lun lao la di diakne. Timor simo tu det. Sirden bahasa mo simo kuliah. Ba fale ma remota sir kuliah sirni lian. O heta nema ide hedala nia kuliah inglês. O heta fale labarik sira o katua sir sei kuliah português. Bahalo compreende. Então, o caráter é a evolução nela. Bergala nih gladi, or sira kali itu se acompanha sermoni serne, amuna irua, amuna or sida mais detalhado neba jovem sira. Bergala nih gladi ne itahare povo liliu jovem sira, nia contribuição e sira nia participação de actividades. Problema ida itala heta ni hone maka convive serne ita nunca halo. La iha convive, la iha ema ida tala atração hanesan agora ita bot ser halo ne. O em satu tau sira atividade a evolução mai ne. Ita sobel hasor malu maklia mate casamento o halo uma lulik ne ita bauto. O tu ita fahe malu ita la iha na mas agar receba chega ao Secretaria do Estado Arte e Cultura atividades sirene dia TBTBs italau e kusi ia problemas itu ana usu ba delegação sir Indonésia ita tene tamba amiha governação rua território ami mas administração é maseluk mas ia muni raibot ano impam sira o chega ao Arte e Cultura Pamsir tem que assumir responsabilidade dele. Também pode ser tempo de transição. Ano in orador sira orsida o sifatin rua, itu precisaria do ne. Tambah di resolução do governo 2027 depois das eleições presidenciais, itu se eleições poder local. Se ita lah hamiti ni dene ambar to poder local itu susah itu amvaliona. Presidente de hakara simu ni hakara kalo. Presidente ni lakukan sim de hawasan liau ba preocupan sa o lahare buat seluk. Kau na ita buat serne pasune mais importante imi hakati ona per governação ser atutuir maine hahalo kene ita tem que dia e ita tem que melhorar bebek. Ia de fronteira ba estado mas lá ia fronteira ba comunidade. Ita ho África sira, ita ho Portugal, ita iha CPLP e PALOPS. CPLP país nebe kuliah liam português. Nene halai liu ba mercado mundial. Timor tama ba ASEAN belo utiliza presença Timor no CPLP belo tama ba Europa. Mas depois a minha cimeira iha Guiné-Bissau África sira cara la coita mas CPLP sira cara PALOPS de. PALOPS já sai de Timor-Leste né. PALOPS né
país nebe kuliah lian português deit. Bara kliu sira. Ida be do kliu makita. Tambane mag primeiro-ministro iha tina ni duni. Luz asiática. É mais a Ásia, se canta a música português. E nemak de 28 de novembro se mai fala, a uso bapam será. E tá lá bele lá com o flores o Ciro Jakarta. Ciro Jakarta, mas se canta ali em português, dança folclórica, se original hela. Tinanoin, sermônia lá em Portugal. E tem a situação real. E aí tem fronteiras, e aí tem cultura. Necessita. Geração Sirnebe acompanha ela. Ano sa noy na udah evolução ne lau makas. La barik sir agora escola helior hoto. Mas ne sir la corrida. Mas se ita hamiti na fatin. Saída makita iha. Sir se lausik. Agora ita maka se tai na fatin promotor ba paz, a reconciliação, o tema na beto ser ohin. Iha. Agora ne se suku sermos mayoto. Se suku sermos tem que sair pilar consolidação ne akraik. Sir de vez em quando ami emahili ami. Emahili imi jura ba ami. Tamoto jura cumpre e halotuir e cumpre. Se cumpre halotuir tu cumpre, e orsida imat halo namus imi halotuir imi tem que cumpre. Lalu kita conferência dialog saya tiba liur. Au hanoi nau agar receba comissão organizadora, liliu delegação Rai Rua, Estado Rua, Rai da det Estado Rua, mas kita bot sira sorin hela, kita bot sira ran Timoruan. Timor 26 de outubro, Timor tama ba ASEAN. Atukar kal ko ita tama ba Organização Mundial idane. Se tama ba ASEAN, faktor determinante makita bot sira sori ne ba. Sai consolidação ba estabilidade ba rai ruane. Tama Timor atu akar kal ko 26 de outubro tama ba ASEAN. Comemoração de Timor Larantomak. Da dersian itatama e discurso lokraik amu sirene ami muda ba 5:30. Tam igreja motel 5:30 6 misa. Sala am ta falda la clear baldan. Domingo mos la hatene. Hal mas buat tidak itatu tama ba ASEAN população ser tem que atene. Nebe 26 de outubro e o município Siroto festa é a capital do município. Chefe aldeia Sira, chefe suco Sira tem que participar. Agora a festa é mensagem e hoje está botando a decisão né belele de 26. Também depois acompanha a transmissão direta ao CIE. Malásia e está aprova símbolo Timor-Leste da ASEAN. Roida e a Tassilara na bandeira dele o ASEAN. Se for sair dia 20, também se sair agora, e se sedang ASEAN buat na klekartena. Itu ya logo. Bukan saya, também ya logo umalos palos kita tahu ya napa. Ne tama ba sekretariado ASEAN, sekretariado Jakarta. Digitalização territorial loto. ASEAN. Nebe Timor-Leste, to horas neradão nita iha 1.500.086 população. E deve 1314 ser nela iha. Depois do sistema Signa, monta e sucusira, atende cada população Timor-Leste, né? 1.500.000 e tal. Também está totalmente baseado em requisitos e idades produtivos. 17 até 35 anos. Lá é muito mahal investimento, deve levar e meladon iha.
ne sida. Pois você pode ser o sisorin. Iha sulho se aula sala encontro de motain. Pois ne estado nian. Kuliah sobre boarding pass, acessum bamai, kuliah sobre kultura rai ruane, seia sorin bahal musa, ia sorin mahal musa. Turolos outubro ne, halu ya Maliana, sirakar badili, usu dedikliti ya Maliana. Ne bahal no intam se momento ne magbele karik, ita remata ya ne, ita continua fali. Encontro alto nível de a fronteira. A missão decide tempo, sempre no Jakarta, estamos na delegação nos mai. Matéria kuliah maka assunto mais importante ligado à cultura. Primeiro passaporte, buat boarding pass bele tama rairu la bele liu 10 kilometros. Se lia rumah sorin sirbakari bel tama de. Lia rumah sorin sirmai bel tama de. Mai be maserna tem que registro online para ir dados e sorin dados ene den kata sirane mak bele tama. Se a cultura sirbade Estado, governo rua começa a avançar para dane. Ne matur los fulani dane encontro em Maliana. Depois contacto falecera. Ao nem senhor cônsul né. Senhor cônsul makoy na walo ato tem tine. Senhor cônsul mo sa ulare ene be. La mai karik. Ama cônsul escupa no may apa cônsul atambu la mai. Sira magsesay pilar ba kontakto interativo idane. Se governo cria te borde fronteira, governo cria te encontro cultural fronteira, maka itabot sira turi hane. La informação ami ba belisik petintira ni malo idane, nusala intercambimos governo ni representação. Tamba governo si Indonesia mai mo sosipandan sembilan udayana. Sira mai usi representação Jakarta no ita areto que a discussão ni agora osira ita ami bele propondo kidane. Envolvemos Timor Anseresorin, envolvemos Timor Anserene. Não é ruane bele lau hamutuk. Se lá ita lau tia chega ao secretário do Estado União, hoita lau tia, mas ida o se governo ami la bele update ba malu tamba. Siramos lahatene ita halo saida, amimos lahatene sir halo saida ita hasur malu de, bakulia de takuak malu, pues takai akta dan lain. Encontro fronteira ami halo hela. Botou lá o dia, mas ia documentos dele. E a julho ne halo ia motain, ia duni campão né. Também mak ser uso outubro ne at halo ia dili, mas ada do que dili ta sai de cliro se ita halo ia Maliana. Mas será que a resposta sobre assunto né? Também envolvemos vice-primeiro-ministro dos Assuntos Sociais, envolvemos Ministério de Negócios Estrangeiros, ba pilar de entrada legal, né? Não me queira, né? Obrigado, Baraco Itabocira. Bem-vindo, mais Timor-Leste. Bem-vindo, mais Suai. Maluk ser assessor, senhor Félix Bertone, delegação. Batimor-Ansira, né? Ativo a discussão, né? Ao lori governo, nara. Convida Itabocira. Orsida Kalam. Baharela Barakshira, iha. Palco musical, né? Ita exportação persira pele contribui para a ligação cultural. Também se lá ita kuliah de taka arti marxais taka dan ita, mas ita lah halo konsolidação. Sira ia kraik problema hela. Apalagi apa sira suku. Ia hela juventude feta mana ia kraik na membro do conselho suku tan. Se suku sira la halo ne la sira mala ko ya halo ha magla kulir sira. E sira mas dehana. Ami emhili magne. Ita bot sira emhili, mas juramento ne, ita bot sira jura ba estado. Estado ne ida de. Demokrasia ma kita faham malu mas estado ne, Republik Demokratik Timor Leste. Dali datang agar desbi ita bot sira hoto, belo suai tempo maya suai, kondisoi suai magne. Rai manas, estrada ladun diak, be ladun iha, mas ema makfurak,
E hau não jovem Sira continua lá. Dia, ita foi ter basalima dala idata, vai ter na Ministro da Administração Estatal, nebe mak ohin oficialmente halo na abertura vai ter sessão diálogo balorong ohinian. Antes de ita hakat vai a pausa café nian, ita se convida excelências distintos convidados ya, nomos participantes, ita se foto hamuto kiha oine, depois ita se vai a café da derba 15 minutos nian. Obrigada wai e até já. Hau convida membro do governo Sira, atumai haoi, hodi bele hasai fotografia hamutu, presidente autoridade município Sira Hotu, atubele hakat mai haoi, hodi nune bele foto documentação hamutu. Ba a Lianai Sira Hotu, nomos chefe de delegação Russa Indonésia, senhor Félix. Mana konsul bale mai haoi tabele hasai foto hamotu comandante pente ho equipa Sira Russa Indonésia nian mai bele mai hoti haoi hodi ta hasai foto hamotu. Hano em hotu ya oing ona ha convida media Sira tu bele foto documentação. Jovem Russa Indonésia dia bele tama mose grupo ne. Dan nema kori dulu la bar serba sekolah hotel. Allora moro de. Nara strawberry Maubisi. Ada mutane produttore l'aramba. Avere bottiglia ma produzione sarà mai serio. Maubisi mak posto administrativo IDNB localizado em parte Raiclaran Timor-Leste nian nebe pertence ba município Ainaro. Posto nebe hone população hamutu krihun tolunu resinida atus 5 hatnu resinen maioria halau moris nundar agricultor liliu horticultura anesan produção na ifuan no modo o variedade oiwoin kuda aifunan nunemos população balu sa inundar cafeicultor. Usi produto horticultura e suco sia nebe pertence ba posto administrativo Maubisi
ia suku balo idêntico liu ho produção café hanesan suku Manetu no Manelobas inclui produto selo hanesan koto. Potencialidade em geralmente a sucucia que existe no posto administrativo de Mauvície, maioria conhecido como café. Café, coto, fegropa, repolho, nós iPhone sira, que existe. Café, maioria no posto administrativo, café baracleu, mas suco Manetu, Manelobas, além de suco siracelo como nós ia suco nebe que hoje menciona, hanesan Manetu Manelobas nene sirne produção nene potencialidade ida makas liu ne maka produção kotomos. Iha Mauvície cafeicultor sira karatinan ida colheita café dala ida no nia tempo colheita hauhusi fulan juilu to outubro. Liga bahia parte de produção né em geral liga mos bahia de tempo bahia produção né café né hahu hosi fulan julho bahia agosto setembro bahia outubro né nia termina ona. Portanto koto iha koto tempo udan namos ia koto tempo beloro ida nebe que tempo udan nian bela colheita iha maio abril. Depois ida ne continua fila fali koto bailorong ninian nia colheita iha setembro, agosto, setembro ni larang. Mauvície Wansira considera atividade horticultura sai atividade essencial basira nebe halau lorloron além de produção produto horticultura husi grupo nunemos individual sira e a cada uma kain e a posto Mauvície. Concretamente, hanesan agricultor José Alberto Carlos, tinanaru nia laran, hamuto com a família, a atividade principal mak hanesan kerai, recolhe adubo natural sira, onde cultiva modo ho espécie oioin, hanesan mostarda, repolho, alface, nomos produtos seluk nebe sira iha. 2004 toko. Ne patara lakura modore kotore to modo repolho alface modo mutin modo senis modo paksoi kaga cross ho hibrida idane makori dulu la bark serba sekolah hotone lori modo ho di fan sasan Produto horticultura hirakne cada tinan sirakuda no produto balon cultiva no produção badala rua iha tinanira nunemos balon bele colheita todala tolo iha tinanira. Tuir agricultor José Carlos o tempo produção ba modo hirak nebe cultiva dala ruma produção hetandia tempo balon modo ne amne moris makirane tinanda kula kuda daltolo rapolmo sanesan tinanda kura dalaya so modo ne mak daltolo tinanira ne ami pasensi bahuri kuda la folimo sam pasensi kuda no hati ami usa remetan ret lali remeta ya kafalara serne faten serne karauten serne sulu uri kuda. Além de produção horticultura, modo variedade oioin e posto administrativo Mauvície e hamos produto aifuanida mak morango ka strawberry. Strawberry mak aifuanida nebe bele moris e clima maliri. Tuir história nebe iha morango iha Mauvície ahu desenvolve iha tinan rihun rua sanulu resinen no sai popular tebes iha Mauvície nenio origin mai husi California, Estados Unidos da América de husi programa Agência Estados Unidos para Desenvolvimento ka USAID nia projeto Avança Agricultura importa fini morango liu rihun rua nulu husi California iha tinan rihun rua sanulu resinen liu ba no oferece ba agricultor sira iha município Balon incluímos Mauvície. Tuir agricultor Gabriel da Conceição afirma a foi retan formação com o processo cuda strawberry husi parceiro sira hu implementa cuda morango ka strawberry e sira neto. Aman nia da nia ka nasane nia kersiwa. Jadi ta pokit nia wane ma bela diwit paling tidak remeta tau kita rekut tau remeta mau
precisa ver a veia. Liberada a veia. Se mota uma coisa mais, veia, ele morre. Agricultor ne afirma e a tempo uran hasoro desafio mak morango larun haturo resultado dia tamba uran estraga hotu. Morango ka strawberry nebe produz iha maubisi, agricultor sira produz dependência ba clima, ho clima nebe dia ba agricultor sira hala produção ho dia, desafio selo nebe sira hasoro dala ruma produz mas be comprador sira laiha. Agora, dadau ninia processo produção né, maka menos ligado ho iha parte mudança de climática. Mas be itania povo agricultura sira na fatem iha vontade hodi na fatem cuidado nomos na fatem hasai ninia qualidade ninia produção. Mas que ninia quantidade ne kik, mas be na fatem existe ela. Tarik niya udah hele nilainya. Nasa kuan pelajari. Tempo yang sana pun dia tarik udah mau nurain ni lagi. Ni pressure udah deh, to tempo orang nama hadiah ni yang tempo. Sekarang tempo udah lagi. Além da produção hirakne, posto maubisi ia mos atividade selo com a floricultura e hanbe grupo no individual balun halau atividade kuda no halau produção ba aifunan. Aifunan nebe kuda ia maubisi o espécie oi no natural. iPhone teh zuro, ita iha mata kucing, iha salen, iha lamet, iha loliret, loliret mak irang semian ne, yang osne ne loliret. Awar iha mata kucing mandre, salen mane, lollipop matu makarek ne ba. Kita masih iha zarum, kita iha salju. Depois kita iha karnate mak boleh langsung. Kita kau pikok iha mutin, iha bungu. Kita iha tu kira. Agora se problema ne ba masuru mak pikok ne wan fasilos, wan la last itu. Kita sih yang ada miskai pun serna lah ya. Neta se precisa bibit falin ya ikin terpoint. Floricultor João Soares Actuir início kuda ifunan senti bye no kuda hafutar uma date, mas ikus mai hanoi no orienta nia tamba negócio, nune ifunan sira nebe kuda iha maubisi distribui ona mai capital dili nova município selo. Ori neita pusi anflar pusi pastolo ne mak or pesam telori ho zemil. Terus kan itne iPhone sir ne larman itla tahu ya betne WhatsApp Facebook sir la tahu itne Facebook sir ma bet tamba itne client sir bar kono ne bet sir hen kata kita ya terasa ne ta distribuição iPhone ma diti ne bet ba di sir se fang asi semana se tahne semana tipo iPhone nebe iha no fan ho preço nebe diferente tuir medida no espécie iPhone nebe fresco iha faten referido. Tafan tangkan sana 5% ne atau ifunan iha lem staf fulan 5% ne ba kolesterol sirap malar mo fan sama tafan ne kata ifunan bar klitum staf 5% mak lahilem staf fulan 5% ne na harga ne fulan 1 ikat ne $5 ya tangkai sana ya lar iPhone ne bekuda iha maubisi distribuição na capital dili unemos ba município selo o rendimento ne be iha consegue expandir tan área cultiva e funanian, unemos só na transporte no equipamento circelo. Selama kita kurai funanian, kita só motor refoida. Kita mas sosteng bem, kita sosteng bem. No, osa nebe heta, osa nebe circular kan, kita só base sirne, só plastik sirne, kita continuar. Produtor iPhone e Maubisi husu atu entidade hotu hadomi produto railaran não utiliza produto sira liu iPhone sira nebe Timor sira produz ba evento nacional sira nune bele apoio sira hodi hasai produção ba produto railaran liu iPhone. Kita merekam sama kuwer mak hadomi tene produto railaran ba avele botira mak produção sira mais liu se por exemplo dia mak kita foto iPhone sira mais liu mak kita halak teve boa tier que governo que parlamento que levane
hate kere tema de se Indonesia hate kere am hate kere tren kata kita ne ta iPhone bar bagum se marian iPhone ne mos am harupa ba hadi cara ba governo hado metne produto apoio setor privado sernembe produz iPhone sira ka base série tirenbe produz sera larang precisa governo tawat sa mas governo la promove produção da nela dia kita Maubisi hanesan posto administrativo idanebe potencial tebes ba horticultura também precisa apoio dia que o se parte sira relevante não é ba futuro bel hasai produtividade no qualidade produto horticultura objetivo atu ha menos dependência ba aihan importação no hadia segurança aihan Acompanhe notícia atual no Credível. Catalua like, subscribe, no share, website www.tatoli.tl, página Facebook Antil, no YouTube Tatoli IP. Acompanha Diálogo Comunitário, o tema Presidente Ramos Horta, o Povo. Orador principal, Maca, Presidente da República, José Ramos Horta. E o Diálogo Comunitário, chefe de Estado, Ramos Horta, se apresenta em perspectiva com o desenvolvimento nacional, no Ronamos, preocupação com a autoridade municipal, na comunidade Sira. Iniciativa halal evento no dar programa ida usi agência noticiosa Timor-Leste, Tatoli IP, Hagbesic Bahia Povo Nhalet. Atividade organiza usi Tatoli IP, serviço mútuo com administrador posto administrativo Malbisi, no retan apoio usi Alcofu Company, no East Timor Trading Group. Programa se halal ia pusada Malbisi, segunda-feira, Loron Sanulo Recintolo, Fulang Outubro, Tinariu Rua Nulo Recin Lima. Se hau ia tukurua, tutukuhat Hobalon. No se transmite direta liusi plataforma Facebook, no YouTube, Tatoli IP. Acompanha o programa Talk Show, o tema Hagbesic e a Povo Nhalet. O fundo principal, Macanesan, Presidente da Autoridade Aileu, Ainaro, Covalima, no Manufahi. E o programa Hagbesic, Autoridade Municipal, se apresenta em perspectiva com o preparativo da implementação política de centralização administrativa no poder local. Iniciativa halal evento no dar programa ida usi agência noticiosa Timor-Leste, Tatoli IP, a tua Hagbesic povo recobra desafio na oportunidade Sira da implementação poder local. Atividade organiza o Tatoli IP, serviço mútuo com o administrador posto administrativo Malbisi, no retan apoio o Alcofu Company, no East Timor Trading Group. Programa se halal ia posada Malbisi, segunda-feira e a Lorança Nulo Recintolo, Fulang Outubro, Tinariu Rua Nulo Recin Lima. Se hau ia tukusia tutukusanulo Recin Rua, meu dia, no se transmite direta liusi plataforma Facebook, no YouTube Tatoli IP. Acompanhe notícia atual no Credível. Catalua like, subscribe, no share, website www.tatoli.tl, página Facebook Antil, no YouTube Tatoli IP.
acompanha Diálogo Comunitário, o tema Presidente Ramos Horta, o Povo. O orador principal, Maca, Presidente da República, José Ramos Horta. E o Diálogo Comunitário, chefe de Estado, Ramos Horta, se apresenta em perspectiva com o desenvolvimento nacional, no preocupação com a autoridade municipal na comunidade Sira. Iniciativa halal evento no dar programa ida usi agência noticiosa Timor-Leste, Tatol IP, Hak Basic Bahia Povo Nhalet. Atividade organiza usi Tatol IP, serviço mútuo com administrador posto administrativo Malbisi, no retan apoio usi Alcofu Company, no East Timor Trading Group. Programa se halal ia pusada Malbisi, segunda-feira, Loron Sanulo Recintolo, fulang outubro, tina Rio Rua Nulo Recin Lima. Se hau ia tuku rua, tuku hat Balon. No se transmite direta liusi plataforma Facebook, no YouTube, Tatol IP. Acompanha o programa Talk Show, o tema Hak Basic e a Povo Nhalet. O fundo principal, mecanismo presidente da autoridade Aileu, Ainaro, Covalima, no Manufahi. E o programa Hak Basic a autoridade municipal, se apresenta em perspectiva com o preparativo da implementação política de descentralização administrativa no poder local. Iniciativa halal evento no dar programa ida husi agência noticiosa Timor-Leste, Tatol IP, a Hak Basic amba povo, recobre desafio na oportunidade Sira da implementação poder local. Atividade organiza o Tatol IP, serviço mútuo com administrador posto administrativo Malbisi, no retan apoio o Alcofu Company, no East Timor Trading Group. Programa se halal ia posada Malbisi, segunda-feira ia Lourenço Nulo Recintolo, fulang outubro, tina Rio Rua Nulo Recin Lima. Se hau ia tukusia Nulo Recin Rua, meu dia, no se transmite direta liusi plataforma Facebook, no YouTube, Tatol IP. Acompanhe a notícia atual no Crediva. Tekan like. Geograficamente, Malbisi é posto administrativo IDNB, localizado e a parte Raiclaran Timor-Leste, nebe pertence ao município Ainaro. Posto administrativo baliza direita parte leste o posto Turiscai Manufahi, parte norte o Same no Ainaro, no parte sul Letefo Hermera, no parte norte o Aileu. Demografia posto administrativo Malbisi, o total população hamutu que rihuntol nulu resinida atos 5 hat nulu resinen, composto simane rihunsan nulu resin 5 atos nen hat nulu resinen, no feto rihunsan nulu resinen walu nulu resinen, no umakain hamutu que rihunen atos hatol nulu resinen. Etimologicamente, liafuan Malbisi ni origin mai husi lian Mumbai, nebe composto si liafuan rua mau no besi. Tuir história, haktuir katak, hori uluk bealasira hanaran raine, Malbisi significa mau katak mane no besi katak forti, liafuan Malbisi significa mane forti. Fati naran no fati nira Malbisi, husi keres abo bein sira mai, introduz keres husi na mai, Malbisi ne mai husi liafuan rua, mau ho besi. Mau ho besi ne mau ne katak mane, besi ne tem forti. Mas veio o momento se ladun interpreta buatnya di dia então moço fale naran ida atau sai casamento ho mau bisi então sai ta naran ida naran mau loko e na faten dian mau ne na faten mau mas loko ne dian hadomi mesmo que nia ida forti ida la corre hakrupa selu katak nia rimbesi utuang mas bem hol nia lia fuan ida tuir fal mai dia mau loko maka
lori ninia emosionai sira, lori ninia egoísmo sira halo lakon, pode sai mau loko. Katak mana ida na be forte, mas be nia hadomi. Administrativamente, posto administrativo ne, onde área luan rihunatus rua ne nulu ponto hitu nulu resin hitu kilometro quadrado, composto husi suku sia makanesa naitutu, edi, fatubesi, horaikig, liurai, manelobas, manetu, maubisi no maulau, composto husi aldeia ne nulu resin rua. Posto maubisi ne nakun ho beleza natural encantadora, nebe maioria hale husi forro sira, onde marsira coliandalen local ida deit mak mambae. E a parte turismo, maubisi nakun ho paisagem natural, no iha atração turística, tanto doméstica no estrangeiro, e a fatin lubo nida nebe atrai visitantes sira, macanesan forro rabilau, forro edilau, flecha, pousada maubisi, no mas fatin turístico no histórico selo que nebe localiza iha posto maubisi. Usi fatin turístico hirakne, rabilau sai hanesan fatin fura kida nebe, peledada visitante sira hodi visita, fatine localiza iha letek no belhateke forro sira nebe haleu cidade maubisi, ho paisagem nebe fura. No fatinemos estado li husi presidência república, halaona festival nebe hanaran festival cultura rabilau, hori promove fatin turístico ne iha tinan rihun rua runulu resin hat liwa. Forro ne tutun hafutar moso estátua ilas na infeto da graça iha forro rabilau. Hori sarani sira ber hala oração no devoção ba na infeto. Ida nebe maka agora ia na processo desenvolvido maka hanesan rabilau. Ida nebe que agora de dau conhecido tebes e ia nia fase de construção sira lau hela. Além de sítio turístico e mas fatin histórico mak pousada maubisi nebe bele atrai visitantes sira hodi visita no explora paisagem nebe furak. Pousada ne hariha tempo administração colonial português nian e a tina do nato sehat nulu resin rua. Historicamente, antes pousada ne hamrik, iha laletek pousada iha uma lisanen, makamrik gulu que iha fatine, hafuene, português sira hamutu ko maubisi iha concordância hodi munda ses, uma lisan hirakne, nune hodi construir pousada ne iha tinan walu nulu resin tolu liuba. Uma lisan ne en kalima ne, maka primeiro bihahi ai balu irlau dos namo biohar dimfu ho saqueta iha manu katina ba. Então pronto, iha momento ne como ho presença malai sira ninian mai sira fihir ho matan moliknian yang kata fatinuane furak tebes ni centro tebes. Então sira halo aproximação profunda ho uma lisan sira ninian nain. Uma licença o renal termina ni nai sira halo aproximação ho lisan lianai hirakne to de ami precisa fatin né a to construir residência do administrador posto ida mobisi. Então lia tu irmalo ho de tempo naro sira halo aproximação profunda ba mai e kusmai to iha tempo ida sira pode acordo ida e hatan malu katak pronto, se a nesane, a me oferece fatine ba itabot sira to construir residência dos administradores, mas bem, uinsa, então sira halo hanesan acorrida e kusmai uma lisan ne husi que ela fatine, fa sai husi fatine, hodi la para lavado, bespeci que ela ia uma rua bi highway bal ne ia lete hatfania, dos namo ho biohar ia ulho baliza. E depois biohar ho mausaki saiba iha suhrama ninia karaik ne dimfu tung hela ba ileu ninia area ida bolo sarlala ileu ninia ne iha uituambe urho ninia karaik bane. Dadahune pousada iha na gerente usi maubisi wan ho funcionário na in Lima, makalo hela gestão nebe controla direita usi Ministério Turismo no Ambiente. Sinceramente agora a responsabilidade do gestor, a equipe, a minha Lima que atendimento da nessa segurança, mas bezarri atendimento para bem na casa. E geralmente agora né ita José Corberua que é dia 13 tem essa solência estudantil, mais hal renover na pousada sua companhia do ministério, ita lo que va público na fatin nessa bem na cama visita.
namos ba utiliza caservano sira, namos bele turne te kai fun mahon sira carreira sira to ofrece veterana ko sira, usai te bele hina fatine meus mensa para empresa sira maior sira liu kari sira tahu sira media social, sira WhatsApp ase ko sa bele halo confirmação veterana ka sira contato direto ho sira. População Maubisi maioria mora estudar vida agricultor. Foco liu ba horticultura hanesan hakiak modo ho tipo oioin inclui a fuan sira, unemos café sai hanesan produto idêntico e a posto administrativo Maubisi. Produto hiraknes hanesan produto nebe ajuda sira sustenta família no apoio o ansira ba escola. Iha Maubisi conhecido mozo parte agricultura lili horticultura nem hanesan modo no ifuan. Agora, dadau ninia processo produção né maka menos ligado ho iha parte mudança de climática. Mas be itania povo agricultura sila na fatem iha vontade hodi na fatem cuidado nomos na fatem hasai ninia qualidade ninia produção. Mas que ninia quantidade ne kik, mas be na fatem existe ela. Iha rea educação iha posto administrativo Maubisi completo o ensino básico sira to ensino secundário no técnico vocacional. Da uma escola sira B existe iha Maubisi composto se escola básico filial Ruanulo Resinen, ensino básico central Hito, escola secundário geral católica Ira, ensino secundário técnico vocacional agrícola Rua, nebe localiza iha suku Maulau no Horaikik. Iha posto administrativo Maubisi, ita liga parte educação, ita iha escola técnico vocacional, iha rua, ida STVA, embora STVA, neve que ida iha Horaikik, ida iha Maulau. Quando vai ensino secundário, ita iha ensino secundário público, privado, Santo Inácio de Loyola, neosi igrejas Macazera. Será que escola secundária público iha Maubisi, ita será iha. Mas bem, geralmente ita hareba parte da educação né, quase que suku sira hotu cobreona, mestre sira depois sira nebe mak foi recrutado mais, sira ne de halo no destacamento, mas bem ita reconhece kata iha escola balo nebe que se precisa facilidade, nós precisa halo manutenção no construção, pode não é bele corresponde a situação nebe kita enfrenta lili parte da educação né. Escola secundária técnico vocacional Horaikik how existe hatinan rihunrua sanulo resinen no escola ne foco liu ba estudo kona ba agricultura nian. Iha escola técnico vocacional Horaikik ne rasik iha departamento idaret agraria aliga liu ba iha horticultura. Ane maka agora rarau halau hela nia processo de aprendizagem para estudantes sira. Ane iha professores hamutuk na ensanulo resin 5 e aumentan ho cleaner, administração, ho guarda escola hamutuk nain ruanulu nene nain 5 contratado e na ensanulo resin 5 nene permanente. Iha ni estudante na haubele dia estudante husi município hoje desde início de escola de Haria 2016 até agora estudante lá hoje ha município ainaro de tem que Maubisi posto Maubisi mas balo husi kusi baucau vikeke iha iniciativa vontade teve satu aprender a escola técnica vocacional liu agricultura horticultura nian. E a parte saúde nian e a posto administrativo Maubisi e a posto saúde ne posto tratamento harihus Programa Nacional de Desenvolvimento Suku Rua no Centro Saúde Comunitário e a Rua no Facilidade de Saúde Hirakne instalado ona e a Suku Balu ni a posto Maubisi. Além de Maubisi mosai hanesan centro ba hospital referral nebe beda acumula paciente sira husi município Aileu município Manufahi no Covalima. Diga da parte área saúde nian
banai autoridade local, nai Sirisuku, lianai Sira, ba juventude Sira, ba veteranos, namos grupo Sira Hototo, jornalista, debe Hototo Ihane, ba secretário chega administrador chega Ninian, komitiga comissão organizadora, hausiba lidera ita Hototo, molo katu tama baidane, se convida lianai Sira Hototo atau hola fating ia oing. Nebe ita convida kedas lianai Ainaro basalima balianai lianai ngosi município Aileu lianai ngosi município Baucau lianai ngosi município Covalima lianai ngosi município Bobonaro lianai si Atauru lianai ngosi município Manatutu lianai ngosi município Viqueque lianai ngosi município Lauten lianai ngosi município Manufahe lianai ngosi município Raioa lianai ngosi município Liquissa oh ida det então ida ne maka representante hosi município nebe kita basaliman makasli utambasira Seja leida? Hermera leida. Tambah naing rua be hosi mana tutu naing rua nebe ida seja hala. Sebele ita bot maitang hene tambahane si mamu kalian. Dia Hermera, oleh na hosi Hermera dia. Ita tama que essa sessão Tuirmai, primeiro, sessão ida primeiro, ita sei diálogo, Rosira, depois sessão Tuirmai, né, horas rua. Nebe se foi introdução, depois maka ita tama ba, ita botira colia, ponto sanolo hane, tu ida e colia, minuto rua dele. Depois ponto sanol né horas rua dele. Dia honing by excelência Sira. Itania meeting reconciliação livro si lalau cultura. Primeiro, meeting. Buat sirak nebe maka ita ni beyala sira hari. Ita agradece maroma. Mag prinsipio fundamental baha meeting no reconciliação. Primeiro, mag maroma kene. Segundo, makita ni beira, ni behari rai dane nasaung idane kultura ho biodiversidade rico soing sir hototu batimoroang ida bai mahototu ki ke bot matene ke beik atumori samutuk nudar mau aleng ida barai dane basalimam bai bamaromak no bai tane beyala sira. Terceiro, bai tane heroína sira nebe
o compromisso nós continuamos a hili dalam reconciliação. Pela Riona e a recomendação sira nebe mai investe iha intercal no educação. Vai primeiro governo toma nono ita basali ni compromisso no determinação coragem hili dalam damai dane vai tanya leste. Ita agradece. Vai falar kira nebe ita ni nação halo lihus interpretação nebe maksira realiza ona cultura dame lihusi halo tia ona fronteira festival fronteira Maliana basalima ba itani governo secretário de estado estatal agricultura e juventude nomos pam sira pode haver cultura dame segundo iha dame no cultura democracia a modernização no globalização a base fundamental é a rua deit la lau rua deit e la lau rua ne makohin itabot si turine primeiro maklalau ida nebe formal makliho si justiça e democracia modernização batira te seluk batan e la lau sirak ne hotu la to Wainhira, lalau kita seluk. Lalau kita seluk mak kultura. Kultura hanesan imi sirane mak fini nebe hahu kedas mai rai dane kuda hela. Basa lima balianain sirane. Imi mak fini idane serba, la protege, la reconhece, la envolvimento e a cultura ida moderna, globalização, buat maten ida. Formal sira, formalismo sira, sai fali buat nabe maten, laiha alma, laiha ising, laiha clamar. Anta ohing, ami convida, governo convida, ami hotot convida ita bot sira mai fating idane. Atau partilha Miami ba. Clalau que da nebe resiliente, persistência, no perseverança e tinam barak nyalaran. Estou em loron, imi lakan helim ne fuan, lakan helim ne hahalok sira, lakan helim ne non, kan hoi ne visão barai povo banasang dobeng idane. Convida imi mai fating idane. Partilha imne experiência murax meyang sira. Osamen sira be durante ne haksumi kela ihat bezana tanalia dia sanan rai ne laran nebe rai rahun o buat sira seluk maktaka hela ami hakarkohi mi fera sanang rai dane partilha mai ami hototo ne nebe ihane governo NGO polícia juventude veteranos e compatriota, jornalista, ami hototo yane, atu hare, sanan rai, nebe, makita ni biala sira rai hela, haksumi kela baimi, durante ni resiliência tohing loron, may bibuat niya ami ketala presia kari, klahare kari, o insama halos sinergia, o insama halo empatia, o insama halo conectividade, e história ida nebe furak no continuidade ba oin, iha dame, iha prosperidade, iha doming, nebe lolos. Ako ning ida ne maka introdusang ida atau ita bot sira nebe kolia lali kataka na tambaneri kusoing ita nebe yala sirnian povo ninian murak meyang itanian. Nebe po tempo agora ba ita bot sira ho pergunta sira kolia ba kada ema ida ia ao minuto rua date. Pergunta ida ba ho toto hanesan kolia lalais date depois
sei perguntas sanolorit. Nebi me colheba, sira ita horas rua. Pronto naga? Então, are micro forrela sira. Ita bot sira rona, murak mian sira be hasanan rai durante tinan rihum ona ato sona, agora ita barona murak mian sira makanepar, ita hare hamutu kori lao hamutu nudar povo ida ema ida de Timoroan. Pergunta primeiro makidane. Mecanismo costume e resolução para conflitos sira na beitania comunidade na sociedade. O insa prática cultura sira o costumeiro e ita bot ida ida que área pode resolver conflito e a nível família, comunidade no entre suku. O insa imi hare resolve mecanismo sira imi resolve dalang ida o insa mecanismo insa to ulu para apresenta Miami ba assembleia. Obrigado. Tempo minuto rua. Obrigado pela oportunidade. O Luc Nanain, a respeito da excelência ministro. Diag, antes que dane, karhatete katak. Lawas foi Moris e era o Kunan. Mas be cultura ne Moris desde nebe. Hosi aminelian hatete katak. Cultura ne hosi nakukun ne Moris mais ho cultura ne queda. Então, cultura marca itane identidade. Cultura marca que se metem e a qualquer saída de. Para perguntas eu não capaz de ter. Tuir a mi município Ainaronian, conflito será hanesan ohinita de hane, liu conflito ba político, conflito ba pessoal ida e suku no ya alene laran. Ami sempre usa sistema ida nahe pitibot. Nahe pitibot significa katak mesmo ne problema ne bele pot dala sanulu, mas be liu husi cultura problema ne sei kama. Ba ita tamba cultura la fahe maida. Cultura ne que se metin ita na fatin. Problema ne bele makas dala sanulu mos liu husi cultura ne ita si bele hamutuk filafali. Ita exemplo de ba 99 ne bele ba. Ema barak sofre, ema barak mate, balu halai ba Indonesia. Mai be ami la foti ida neba sai questão ida. Ami fiata mesmo que paneba, mesmo que ela ne ema ida de. Então siramai mos ami la estraga, siramai ami simu holima rua, siramai ami Makfome hau husi município Aileu. Husi município Aileu. Ami ne cultura husi rai klaran los atu suhu malu. Pitibo, hudibolo, rai ulu rai ipi, tasi feto tasi mana. Tur hamutu iha biti ita hodi tur hodi tri. Ami husi Aileu, saída husi Aileu, ninian mak nahi biti bot. Hodi tetu hotu problema nebe mak ami hetan ami sikar ba ukun habando. Ukun Aileu bando matai. Hodi hanenan sira la bele halo bele. Unidade la presta. Obrigado por oportunidade.
quantos de atau intervenção Roma tudo ministro administração ministro senhor secretário de Juventude e de Cultura, nos administradores, os autoridades, nas saludos e a presença, né? Diretamente vai querer. A única cumprimento de bons dias, Beitoto. Na enrosi bocal, a carga toda a intervenção e toda a cultura de nia. Automática calvar malahanesa, mas é o ilaron edição através na biti bot ali biti bot hawari dane maknar sadiak diu ini kama kidane ami propõe transvers halwa nacional harmonias buat tinana poin maka sai hadas kuda tali correnti che si mette na ação retel sai nessa a todo o continente de Madebe que feito ida na tudo libar soja to respeito tira sobre nene dua ni makamnya ami baukau ami propõe tebes e nós ami preocupação makane ami o local membro da resistência armada ostenta-se kumai ami ai halofonu asseguramos a cultura e depois boa malos nebe que acompanha halofonu nemos até a presidente se querer recolha obstáculo ida ba a resistência armada nias até a presidente data ao malo que sir neve vira lá largo também de jun eu recomendo ba halo ba cultura neve que o kami usa o henora halahona nabi tibo talibut bot idane maksa ihane senina realidade mas be labele de kata aina narsa ko livade precisamente distrito Rototo tem que halo ita halo promover unidade nacional harmonia internacional udah halo desenvolvimento internasional idane idane maka anu baukan nia intervenção atau apa sua excelência obrigado Barak. Obrigado. Boa tarde, Baitoto. Ao representante do município de Munaro, representa Lisan Tolo e o município de Munaro. Lisan Bunak, Lisan Kemak, nomor Lisan Bekais. Saya maga nível cultura atau halo onde resolve conflitos e o município de Munaro. Mas antes estava baia neva ao fundamento uluk nenia hun. Naima buat tutu oferece rai noema e a mundo idane. Atau regulariza rai ho ema nenia relação hahu ka funda uluk mak kultura. Nudar identidade rai ida lisan fateng ida. Atau normaliza relação ema honia natureza ema honia rikusa hoto-hoto ia ukun ia bandu. Ukun significa nia toma responsabilidade bahwa hoto-hoto bandu for limitação ba ema ida sai de mania bele halo sai de mania bele halo banenya rai nomos banenya ema. Kari acontece conflitos rumah ia nível ema ho comunidade sai de maga nia to halo banenya ema ode cuida no bali kultura idane. Hanesa noen haunia malu sira hato tiaona la seluk la led magdalan nahibiti. Nahibiti atunune parte rua bele hato nenia problema bele hato nenia sugestão e iku simu malu hanesan mawalin hanesan familia hanesa matimoroa. Idanema normalmente municipio Munaro durante periode veala sira to en lor maski tama bahia tempo transformação moderno. Tamba saída precisa halo tamba idanema nudar meusida atau apoio atau ajuda itene governo onde resolve conflitos sira nebema acontece em nível crai.
Hone ida neme hawar repete kita buat balu la completo orsidao ne colega sira pela presente a tempo tu irmai. Obrigado. Mai continua fali ho atau dia al favor diretamente hatang keras la liga na be fo hato complementa para também ter tempo Oke, Jack. How Pusi Covalima representa município Covalima Tomac. Nabe lugar yanay ato ori ba nayulong siya hoto nabe ohin loron ita tukile hanesa ato halibur mo hodimano homane hamotuk hamao alisira nabe may husi sorimbalo hanesa Malaka, Belo, Kefa, Soe, Kupan, nabe ita hoto hamoto, hanesa mauho alin, nabe ita labele hisik malu, labele soe malu, tamba idane, makita hase ita ni kultura idane, atau halibur ita hoto, mau alin siya hoto, husi timor laran tomak, homos mau alin siya hiya sorin ita hane sa mau alin bin alin hane sa feto nonan nabe labele soy malu labele hisik malu ita hameti na fatin ita niya unidade hane sa ne para ita continua hamotuk na fatin atu labele soy malo nabe hauhusu ba mau alin sira liliu ba itanin ayulong sira nabe ukun agora da daun tengke lolo limang ba malo for limang ba malo tamba idane makita halo rekonsiliasyon nahibitibot at hodi halibur ita mau alin siya hotu nabe ba ita katuas Faith, oras na ita hamoto, nabe ato hatutan, ba ita na mawali sira, nabe fuinsae, ne hanesa, exemplo ita hatudo ba siya hoto, para ato kontinua na fatin, ho ita niya nahagitibawat ita ne, para abang bayrua, ita ni uwan, bainuan sira hoto, ato haretuir ita, hanesan, ne na fatin. Nabe hauhusu ba na yulong sira liliu ukuray sira ato hamotuk ho ami adat sira lian na sira nabe ohin loran ami hoto hamotuk ya fatin ne hanesan ne ato hatudu exemplo di akida ba ita hoto katak kultura ato hametin ita kultura lahos ato hamenus kultura ita tengke continua na fatin hanesane to abang bayrua ita saida ita homo ali sira iha sorimbalo may be idane tempo uluk ema Belanda Portugal sira magfahe ita may be ita oras ne hanesa maun ho alin ita labele soy malo tamba Rai sorimbalo mo sanesa itahene nebe ema kananu kagarnaksa itane mesa mau alin deit mesa fetononan deit kita soy malu kita hisik malu tamba idane mak ohin loror ita hamotu ita halibur malu husi lianainu sorimbalo holiana sinemai ita hotu hamotu tamba idan hanes ohin haudaletian kak ita hatudu
exemplo de akida vai itani geração. Teta buat rumah ia sorimbalu, dalam rumah itani jovem shira, tamabat, tamamai. Ita tem que resolve hodiak, ita tem que buka malu, tur hamotuk, mune para labele iha konflitos hamo sultan hanesa uluk ita hamo sudaraw. Nabe hau husu lilibo mau alisia husunya ba ita ne lamata klalet ita iha uma idade nahon idade tambah idane makohin loron ita halibur mai lal seluk lalet ita homalude tambah idane hamosu itane reconciliação para ita to hamotuk hanesane nafatin hau de tudo a geração fonsira nabe hau nilia fuan maknede. Dia brigade batempo hau municipal Atahuru lia nain Atahuru hau sindi tristi bahire tanah hipot nah hipitipot honinia intenção lida kata hametini tenu unidade ebe bahau municipal Atahuru lia nain ami heneba ami helian tolu raklungu rasua horesu mebe ami liga nafat mbaiha kultura nebe maka bei ala siratau ho sentido na nebe maka ohi hau tau hiu ulun ho hau tau hiu hau nekabas ho hau nekanota ida ne maka hoda metin unidade nebe maka bei ala sirarahela nebe hau hala diskriminasi mbaiha municipio siraselu tamai te hela fatin lahanesa mai be termino na kultura itu hutu la tuir kultura hau musa sai mane fono na iha dili ia rai klaran lor sae to lor mono hau la tuir kultura nebe maka iha fatin ida nebe lao tambai ta hakuru kultura nebe bahau nudar problema ita sempre nudar ia municipio Atahuru teni na hibiti no buka liana sira buka lalai sulusa la bele halo ida foti ida halakon te ida seluk ninia dignidade mai be ta foti tuir ita nebe moris hanesan ita ema ida nebe maka maromak tawana ita iha mundu ho ida dak nebe maka rekoinesa ona maromak rekoinesa ona mos kultura nebe ahonin hau husi Atahuru ida nemak hau representa Atahuru ninia dalam rumah li fuam balu nebe maka tamo husi amo fo amine tempo minuto rua hau ne indane maka hau nele fuam barakida o sida ladung kleang kare kita pe tepel tu dara lia wali ha parti nebe maka ita bele dara lia ho ita comprende kata ita hamete intenuni dare ne ho pa oin hanasa ami na hira nebe tur idade la hanesa mebe tempo amine ne pasado on ami pa ona kutuk I husu pa wansira tantu ihane no yedili larang bato Atahuru imisai ema idene wan labele sai ema seluknya mai be sai timor waninya nefini timor dinya obrigado honen honien dia obrigado tempo fome hau se kapata e manatutu mai hotene kultura mai hotene lisa iterisa maka haturu kita mebe leten asma haturu ohi itamoris hal tuiret hal tuir tena kenair hal saloro hosei korberuak ita anesa ho itene maluk sira itene bizino sira ita kair malu mebe ita husik malu tia ita hado me malu mesi ita tau hal sori nebe ito ohi lor hamutu ia suai bolu ita me hamutu kaneste halibu fo irea fo hanoi para ita abang berat berkumpul supaya tene familia sira pele hak besi kama hwere tene sori tene let para ni nafat ita hadoi mal nafat hanesa mau hanesa ali hanesa inan hanesa feto se ita husik abondon hela abang berua sira banebe ita banebe ita ohe lor ita ukuno anona ita nah ita ne bitibot ita tur hal bersisa ba ita maluk ho ita perbuatan ita lebel husik akuntestan abang berua se abang berua maka ita husik apa hanesa hela ne itene uang sira atau vanebe dera saufon atau hal kuntura mebe kunturan haku tu tefal dalang kelaran debe ita hamutuk atau ha forsa liuta
para sira abang berua sira dera saung fo nele kuntuna saung dera lebe hamate te buat torlema lebele aku te setan abang berua se ina nama ita makusi abondona ita hre abang berua ma to saitan sira ita oh ita hamutu krian foling ma malona buat toto te latan tia tasimos te imbane fati be mo sori bane fati lori buat tiak lori buat naroma atau foma ita bele hadomi malu ita bele respetu malu tambah teribiti buat nasan ita ne biala sira hanori nela hatutan hela dan daerah saung hatutan bah habelar ba daerah saung tuan ame kalai hana mes phone ima hatutan habelar para abang berua raine bele siba oing sei mehmati min kultura buat sira mak akontes ba imi nebe hau kale fuan magneret lanar kaudara minutu det para ita bele oras Com licença, wang hau husi datu wekeke renu wekeke. Habri tang mai la tang mai rai kovalima. Totene aminain hira hode mai hatoo hode mai haklekar. Lia murake liak maneke si datu wekeke husi renu wekeke. Banai ulumbot nai ukung kuda rihung ukune karau rihung. Atang ame lawarik atang ame maknya tane la to oe si eno tane na Fatima na aye ukung kuda rihung karau rihung ko lisensa balia toma klimesak manek na nu emak bahin sira resu mau ali maung nu ubaria lolo lain ba malu antang ita dela seluk lalet ida hamiti na Fatima ita hung no ita abut ni kultura kata klia tomak karik iha naksalak iha aldea iya hitilarang iya fatilarang husi uang fetowe husi uang mane nusina animal henal at malmoso liene se kasu toba bahi umarine bahi umarine bahi fetofuang liene helak tetuk lakwer moso se hakatoba iya bahi aldea se lak tetuk lakwer se hakatoba iya bahi ahimatan bahi suku noleo atau tetuk na hakwer liusisa uhingke bahi sire se katak saik norohan katake nahe biti bot maibe atang ami reno ami wekeke sehatur sehasa buah malus buah na maluk nosa na malu malus no ahu na malus no buah to emana kalia ida katak nune surat mutin tatoli lia la dadi buah malus tur mutu lia foindadi antau itane datu wekeke ni lia ni husi postu 5 lakluta watu lari wat karbau osuwe watu karbau hawate he representa hode sa seluk netik mai be hawate isin labesi rang lamanas hode hatutan de si anotane balia horina huwe horina mata kata ona kata kultura se la mesak ni se la ho itani ni igreja se la mesak se la maluk masunoni tang atu halak manik liu bai henebe ni nia sabe liu fuang ni ne ede katak buah malus no aho tur mutu indade antap liu tengi hateteng no fuang labele os hodi hana ahi hodi hawa ahi si ahi ne manis liu karik ita hodi netek nuwe uang ida fahirang uang ida hodi hisik hodi haliring ni hawaten ibu ni dia ni ne kari hakatak lato be lato hawate ema mukite ema kia ko lisensa oportunidade para respeito para sua excelência ministro estatal senhor depois há respeito para companheiro Sira ou há respeito para a família Sira Hoti né unidade ida há Sira há liam fuana há tem que nara há nara Félix Correia liana
Hanya mau ilika zaku. Ne maka kau hau kali hau tuan. Itania unidade idane ameti fali para labele hali berman labele idane macitane kualia ne maka selu. Hau ne kualia ya los faros tutuala ne fataluku. Hau kalian ne sana. Hau ne malu sira. Liana sira hosi nebe fati nebe. Aku ita hali bermalu ya ne. Hau komitmen para hau ne pam municipal suai kamanasa mau kata. Mau kata ne ya tutuara. Hau tete los paita. Mau kata ne patuma iya. Ne maka hau ne apa sira ne haruka itamai turnai beti ya ne. Para itane mawalan sira hosi atau mobelo hosi kubang mai hosi ne para ita kualia kulo itu para padame pamalo ami kuanu ya tutuala ne kuanu patruma iya ami nai piti pot para kualia ita hosi timor laran itane awo sira hosi kubang hosi nebe hosi fati nebe patura motu kia ya ili kekere ne patura motu ko awo sira biala sira ya ne ba maka faya malu hosi tasimane hosi raikan hosi tasmeto maka paturi fatwate ita tengo unidade reconciliação liu hosi lalai kultura itana kultura ne pentin uluk ne itana abosira biala sira tura motu kia ili kekere ne ba hau ne hosi rayulu aman bote ne ba inan bote ne ba hau sita ita reconciliação ihauna ita tenga moto tura moto unidade ida unidade maka unidore ntakunan itane ukunane halo de mersone ia mehara ui membuat kualia ya Raja Miguel ni uma convida amu do Martino da Costa para hasan surat haruka sirat baeliru o loro ni takuna sekarang haune ema rayulun tutuala hama kai ina bot ya neba nema ka orse kau ya labangan ne haudian deskurba haulahan pe fainya hati porque ne labele ne ita botira pe posto itu makan hau na hane chanem siak aida ne makita unidade ona ita unidade ukunane ita ne kultura ita ne ideologi kama katolik fatu selu kene iya auto ita tengo ukunan ita unidade makaita ukunan seita unidade la ukunan hosi itania alinsira hosi kupang atamua tomabelo ne ida darata ida inanida amanida cuma ita karai keseta hawatene kupane hawatene siapa paturia hawatene dia kita horas tona agora orsida se continua tan se colhatan então hau dia liam forma kane hau po berikan pasalan mi hotu hau ne wan hotu hau ne ita botia na hau ne wan hotu hau makende inang botang bot dia obrigado continua fale na fatin ita iha pergunta ida primeiro ninian ita pode ser colher mecanismo dalam o insa mas que resolve for solução para problema família sociedade usa mecanismo do insa tu irita ne abosi ranina o hinga betu irmai dia minuto rua dia ka obrigado a oportunidade Ninain ita agrese pa na maromak buat tutu ni ninain tamba foba ita buat nebe furat foba ita si ida furat be ida furat loron ida furat naran nasaung timor lagi baku 5 dalaida ina no aman sida tamba tutu ai dane
ho nini tradição, ita nini identik. Ita malai putih sire ukun ita tinan atus hat racing. Atan ita. Ita sai criado, sai auxiliar. Tinan nebe naru. Mai bem leste ho ita hotu nini unidade. Liu ita nini lisan. Ita ni avó sira, ita ni lisan forma que ita fetsan umane maun ho alin. Neduni saya maka reconciliação legítimo hoje loron. E pergunta ne husu di hangkatak mekanismo saida. Maka kita bila resolve o problema sirne. Ita hatene tak. Problema hutu no ese. Tanto bela halai para político, tanto para halai para privado. Sira ita ni led, ita ni avó sira. Husi keras nanis, sira hatur kedas. Ona meus para tu bela resolve problema sirne. Liu husi dalan ida nebe hana sama walin sira oin sira hatete. Na habiti ita tur hamutu kita de bela kolia. Mai bem quando halai ba problema ida nebe político. Ita sempre hasai nanal ida nebe ahi. Kemei kokoroat sira ita hudi hasoru malu. Mai bem habela hasai kemei kokoroat sira ne hotu bela hasoru malu. Ia lia fua de nebe ita di hangkata ita ni da tradição ita ni uso ita ni costume ita be forma ela queras maun ho alin ketan ho umane nunca atu bela soe malu baku lima dalaida ne duni benhira ita conflito sida ni laran diferença ita ni ideia ita ni hanoi ita bela oh malu mas to tempo ni remata ita fila fali ita di folima ba malu meus ka saída maka ita bele ita halo maka dalan ida quando ita hasoru malu ita hasai ahi hudi hasoru ba malu kumei ko krota hasoru malu ita hasoru malu ita tem que sama ita ni ain bai ahi lori be rega mate tia rega mate ba maliri ne rega ta ahi ne be ita bele lori be rega mate udi fo fila fali maliri baita ita hudi na habiti ita tur ita hudi bela kolia ita tur ita kolia hotu ita kolia para halai bahi ita ni direito sira ita ni hakarak sira halai ita ni direito ita ni hakarak sira ita quando concorda ona katua sofirik sira tau buah malu sira oho fahi sira fo fila fali maliri basira ita hasai fila fali bote malirin manas na ita hasai tia ita tama fila fali malirin ito di folima ba malu lori fila fali biten ni uma ho ahi tamba ne maka ia dia 30 de agosto koramil ida kolio hau ia dia 29 ni hatete hanesa ne sekarek maluk sira abang beru hanes tentara hanesa dau polisia sira nebe serviço de estado se sira lakon kari halo nusa se ita bo sira maka lakon ita bo sira simu ni konsekuensia kalai hau di hangkata lakon mos ame simu mai bem sira maka lakon kari mos halo nusa apa ne resposta bakau nune sira lakon ia sira ni politika mai be sira ia rai berasu ki Timor Leste tamba rai ne sira ninian i sira bos povo Timor Leste imini mawalin imini fetsane imini numane tamba ne sira direito ia Timor Leste tamba ne maka husu ba mawalin sira rai dane Timor Leste ia inambot ramalau matebia no reulu i loro babulu berlakon ablay hutut motain lehat no malol i kobano balbo eklafo no kusi iya nini ulun iya nini ain iya nini ni bangkaruk iya di man los mai beng nini ain si tohar iya karak husu baita hotu timoroan sira tem folima bamalu reconciliação ne bela existe hamos injustiça social mai bem problema la bela remata e tempo ne be badak la bela si han tempo ida nebe naru mai be hoita ne tradição fetsa no mane maun ho alin
ita hototo forima bamalu hodi hari ita ni rain dia kliu para ita hodi bele asigure ten ni staru dan nehan sama saun sin debe imundu. Obrigado Barak. Terus obrigado. Obrigado Barak ba oportunidade ini ba for my how atau kualia ba perbuntan be maka uhin my sudah pensa mekanisme Dek, mekanisme resolve problema iha rai enclave okusi awanoin lases dok fusi saida maka awnielianain sira fusi município Siraseluk meus barak liu-se o governo, liu-se a autoridade local sira, liu-se lianain sira ihokusi, amihalo maka nahe bitibot. Nahe bitibot ninesetu atu halibur. Emarua nebe maka iha konflitu. Okusi kompleksu tertebes ho problema nebemak sai hanesan luhan ba itania nasaun vizinho Indonesia problema social nebemos entre fetsang humane iha Indonesia iha mos okusi problema karau hakat baiha frontera Indonesia i tania mawalin sirania karau hakat maiha frontera okusi ne ami hasur i pior liutan maka problema frontera ne sai problema idanebema haunain laos responsabilidade okusi mesa nasaun tambane maka iha okusi ba nahebitibot sempre com vida malu parte rua atutur hamutuk buka solução atu pessoal, que grupo, nebema conflito, bele hetan solução maka paz rodame. Atu none iha itania exercício, iha itania atividade, bamoris lor-loronian, bele seguro no laiha problema nebe maka sata tambane maka dala barak ami halona iha ukusi nini finalidade maka parte rua quando asoromalu i hetan solução maka atu hakutu conflito idane tem que liuhusi hamate animal hamate animal
hodi bele kualia ba natureza atu bele fo matak malirin ba grupo ka pessoal ka entidades sirseluk nebemak iha problema ne bele moris iha hakmatik nelar sira bele ba mai la bele iha problema tambane okusi aplica na hebita buotni importanti tebes ba iha meus atu resolve conflito social cultura nomos frontera ba sa sanser nebe maka liga ho justiça ne ame haketak entrega ba parte governo atu bele resolve liu si dalam justiça mas be buat kikik nebe maka precisa lianai sira o entidade sira nebe iha município nerasi iha suku nenelara bele resolve idane ami bele resolve maka liusi dalang nahe bitibot aneng intervenção ukusinnya makne ita sela utir mai basang seluk ita bele kuliatan obrigado dia obrigado Basalima Barao dia obrigado ba oportunidade obrigado mos ba amuan zelu lebe modera base saúde né ba membro do governo hototo nebe presente né audiência to macau respeito no hakru bom dia hausi representante liana inu município Lixá e haunianaran Domingos dos Santos e atual nesan sepi do suku e aposto município Lixá suku ledar awanoin katak atu resolve por mecanismo atu resolve problema ya suku la celu galet husi liana inu beohin apresenta kata kita sempre usa nahe bitibot mas be ita nahe bitibot las nemesak nahe bitibot depois se utilizamos somente serseluk hanesan mamafatin hanesan buah malus nia ritual nemak forsa par depois halo kumdari tau hodi kumpri hodi hantau malu mas be ita musteng kagresa ba aman maromak tamba sasang be ita utiliza nain mak maromak depois ita nebe ala sida utiliza ne par depois kesita saimos anesan regra sida saimos anesan leida par depois tem que obriga ita tem que regula ita no kesita ne é parte cultura nian tradisional nian kuliah kona babu malus kuliah kona babu biti homanfatin então ia prosesso neba atu halo par kumdari senebe maka halo cumprido hodi obedece então liana isira sempre hasae ritual ni tahu tiap buah homalu sotu ni si hasae ni temi barai no lalehan ni ada yang kata hasae rai hatum lalehan par depois ema hutu bel tahu idan emak hatur tia depois mak parte sorsorin halo investigação no confessa problema ne ha biti homamane ne hanesan justiça tradisional da justiça ida tambane maka prosedur ne sempre lao ya município Lixá iha Lixá larang hanoin kata ya município Lixá suku ruanul resin tolu ne hotu usa buah malus hori resolve problema tambane ita hare ne força ritual ne força ne antau força serne laos poing hahu agora tempo ita ne beyala sira hatur hela katak semak ida bele mate mai bele fuan serne hameno hela la hameno baema dan kata lefuan serne hatur hela biti ho mama ne bezara saung sira foi sai mai continua biti mama ne para tu resolve problema entre mawali ka umane manefom idane maka sai força ada para tabele atu problema rai baliza ka atu baku malu ka idane tem que resolve ne antau ia processo de resolve ne quando hau hare ya suku ne suku rasi
ya resolve problema lubu kona sira ubade sebenarnya kata buat kasus sibil serne sira lori li buat tribunal sir sahanoin kata lori to buat tribunal fila palmai sira sa sekotuk bamalu mas resolve tuir bamalu rai hototu depois resolve tuir bamalu sotu depois sira sa dame malu kedas sira continua familiar na fatin ina nemak ninia dia kene tambah nemak durante ne ia haune sukularan haune completo sira nebe maka ligado ho kasus sibil serne au sempre hamate ho tradisional serne sane usabiti ho mama depois ia parte selu kamu salo pesquisa da baliana sira au dia tanpa saida maka ma respeta bo malus ne nia tete katuas de sane be o sarani o hatene kale Padre, Filho e Espírito Santo buat tolu ne. Buat malus ne buat tolu ne. Nyata te kata buat ne representa unisim, buat isim. Malus ne representa uneran, malus ben. Ahu ne representa unerui. Tambah ne maka iha buat malus ne, iha ne positivo ou negativo. Ema tahu que é negativo ne. Tambah quando ola cumpre buat malus ne, ida negativo ne buat malus mak beleho. Tambah ne maka nian secara nenek banenek nia ho he tempo ida tamane maka ima bodese ne ni sabi ne ida ne maka durante ne hasan la ohela au no kata aula resposta naru kare kano kata sei hatam pergunta selu or sida sebele resposta tan hanan maka obrigado bar Obrigado. Dia kita entrega para município, Lianang município Hermera. Dia uluk nana tu por resposta ba pergunta ne bem po siamo anzenu ninya uluk nanain hau hanesan lianain hau husi municipio Hermera husu desculpa ba audiência tomak mas que hau mai hane lahatais ropa adat ninya ko kultura Hermera ninya ida nema kau ne prakeza husu desculpa hanesan ema kona ba pergunta ne be ohin amo husu ne au hakara katolia puan rua ida mai husi lian materna mamba Hermera ia minuto ida bahotetu primeiro a husu licença na haya moe mi klima bela tata na noi na haya pedura sele la moe mi klima bela kailit historia no ralim lau na haya kala kal merusu Hermera no hilal ang matebli masamo her kovalima imba wichim gugu ni chim gase ni chim teran imse gasua serbe pen norter serbe pen impai maherau na haya ma moe mi klima la tebli mo her kovalima na haya na pelbita pespe se bua pespe se mala bagnana turselo gnama sarwawina gnama sarwama gnama se kaitu gnama se kailobang gnama se kaka gnama se al bagnan hui bagnan letan uso costume Hermera atu resolve o problema entre Mount Hoali e a sociedade Larantomak ami Hermera ami mai holia puan ida yang kata na hebiti tau hela buah homalus la hen selo hen el mam hen el talin hen el taman hen el toan hen hela peton hen hela riang ida nemak ami Hermera ne uso costume ida ne atu resolve problema i ho en rua ia problema Mount Hoali ami resolve usa mekanismo ida sekarik maun mak exemplo maun baku alin ran maun tem se hu palinialin simu saida nyahal nialin mos tem se monuain palibania maun atunune respeta maun alin ia pal mekanismo selo kami resolve tuir kultura umana manepon ida nebe mak manepon ida nebe mak umane sekarik manepon mak kalau salah ba umane manepon tem se tai so bela kokarau se umane makalo sala ba manepon po taiso pahi ida ne maka tuir uso costume Hermera ninya iha buat ida pali maka mi bela Hermera usa hosi aminia sukularan rase ka bapali suku seluk no suku bizino sira label halo problema tamba iha relação ida umane manepon no Mount Hoali por exemplo ita Timor hoi tenia maun alin sir hosi Timor Ocidental atambua no kupan sir nebe maka agora si atambua no kupan ne lau se maselu ne ran Timor ita Timor ne manepon ita Timor ne umane ita Timor ne maun ita Timor ne alin maka agora si atambua ita tingi se simu hanesan maun alin simu malu hanesan umane manepon
ida nema ka uso costume armera ninian. Mecanismo datu simu malu ne primeiro tem ser na hela biti da tau hela buah malos. Loku luk buah malos satu simu itane mane pun simu itane umane simu itane mau no alin sira. Ida nema ka uso costume armera ninian durante ne ami usa. E a mosanesan mai husi armera how membro conselho do suco lianai suco ida ia suco mertutu posto armera. Mecanismo ida nema ka sempre usa ami sempre usa resolve problema ia cantor dessa bele ia mos cultura nova suco vizinho sira. Ida nema ka mecanismo ida nebe tatu atu resolve problema entre maual in sociedade ne ita la liga hareliu ba batida ita mai ho ita ne porsa. Wan hira tu hatu ita ne porsa ida be maselo ita tin ser hare. Kita mane pun rumah, kita mawalin rumah, kita mane rumah mane. Ida nema ka ami armera usa ida ne toma ni da nebe ma kami usa ami ne cultura armera ninia. Dalla rumah i armera mawalin hal problema. Mais tin ser ia dalam par udi resolve. Se la resolve mak toma ni da ami armera ninia ami la resolve tuir cultura ne maka ami ha hetan impacto mane rua hus cultura. Ida ami tin ser rambu ransai mer bosok ransai tin ser kabum bubu tomate. Ante ida nema kami armera ida nema kalau ami armera udi tau atu usa hela batida den katak mau no alin la bele halo problema o insal la bel halo problem hoita ne mal serselo mas que nia lao sitane pamila rasik mai bene potutan hosi mane pun na babel mai toita ida nema kami armera usa hela ikusliu hakara kusuna patin baudensia toma husi município armera hau mai la hatai sadat hanesa nema maksalan husu desculpa e perdão obrigado. Diego, obrigado, Barak. Irane, primeiro, ita basalima basira hototo ninia. Katak, agora ita tama ba segundo pergunta, deve ohing mecanismo maka nahe bitibot. Agora, tama mais concreto, nahe bitibot, se ihane pergunta firmaine haretok se problema mais concreto. Se iha o insam crescimento conflito sira hanesan tolo baco nao que estraga propriedade conflito sira selo hanesan disputa entre ema e comete crime sira e a comunidade deve resulta ato violência hanesan oho halakon ou violência sexual que crime toda selo. Ita karak ita bawa sira partilha buat nebe konkretu resolução com idane atu sira hanesane buat tama ke konkret nah biti bot mes tama asam konkretu resolução buat sira problema de kikoan tobo vida pesanesan lalika tang complementawana kolia dit buat nebe ma kita bawa sira kiona durante ne biti bot ne experiência concreto minuto ru dia barona ok ele compreende dia na hebiti bot makohin losona agora ita tamba ação concreto for resolução do problema sirohin hodi hambait obrigado. Bom dia. Hatamba ohing itakualia konaba conflitos. Conflitos buat nabe makita ema ho ema mau alin histori neba ho ne mai buat ita conflitos ne ita tem que buscar solução. Atau buka solução ba conflitos hoto entre rai rua husi soring balo ho ihane mai idane ita tem que turha mutuk buka malu liliu banai ulu sira nebe makair ukun mak atau ho hatene ba maluk sira katak
ita labele provoca conflitos. Atu buka malu halo dame dei, halo paz dei, ba ita ni rai ruane para problema labele mosu. Problema atu mosu bai hira ita katua sira lian lahamotu nai ulu sia moso lian lahamotu tamba idane ma conflitos mosu. Conflitos atu la mosu atu mosu tamba liliu husi ita ni jovem sira husi sorimbalu ho husi ita Timor Leste ne mai tamba sala husi ita nia katua sira tamba la iha kualia atu konaba atu prevene conflitos idane tamba ita mesamau alindeit husi sorimbalu ne baho ne mai ita idadeit nebe fohatene malu buka malu para atu kontaktu halo isa problema ihe ita ni railaran ne labele mosu o isa iha sorimbalu ne baho iha ne mai ita hametin ita ne unidade ita ne amizade ita ne atu toruhan se ita lah hamotu ita idak ni hanoin antau ida ne hanoin konflitu sing mosuba ita tambah ida ne mak hau husuba nai ulu sira husi estado rai rua husi sorimbalu husi ne mai setari konflitus husi ne ba mak hamosu ne moso husi sorimbalu ba tengke kualia hamotuk ho ita ne nai ulu sira husi ne mai o bolu ami katuas liana isira para tur hamotuk o isa ita tu resolve problema konflitus idane maka liliu ba ita ni kultura tambah ita ni kultura kualia atus labele soy malu labele hisik malu ita tengke hamotu na fate antau ida nema tengke halibur katuas liana isira tur hamotu para atu prevene konflitus idane makau niliafuan dia tirmai si orientação lai baita basir tirmai ohin kata kita nahe bitibot hori tesilia ohin sama tesilia ba emasira nebe maka problema rumah ben hadau maluraika nauka toloka istraga sasangka hadau to oho idanema kita bosira karak partilha mayam oinsa turamutu tesiliane per differenza ho turamutu mabe tesilia ida oinsa a maneira sirane meio siransane mak ita bosira kolia mayami par ami bele rona meius tesilia turamutu ne tesilia makanesane neka obrigado. Diak, obrigado. Hoje, ita colheitona quando va na habitibot, ne in geral, na habitibot ne in geral, bahu tudo ne qualquer saída deit tende na habitibot. Mas bem ninia cronologia que ninia be funda ne, exemplo deit, iha grupurua, paku malu, ka oho malu ou ka violação sexual. Então, antes que se não rane hetan dame, uluk nanai ita si halolai negociação. Amisira lianai ne, haruka fali amine manuai sira ba halo negociação ba parte ruane. Depois se se não rane hatante hutu, hakara simu malu, hafuin maka ita tama baia na hebitibot. Iha na hebitibot ne mahal sa wohin apa lianai sira hatetona kata iha na hebitibot ne maka ita tende tahu. Bua malus depois de bua malus ne hutu tiang tendi ohomos nan rumah par hudibele kisimetin kata começa hosi ohimba oin imna rua simu malu hanesan maun ho alin imna rua simu malu hanesan feton ho nan imna rua simu malu hasa tiun ho sobrina si la vele acontece tan começa ida ohina ba oin ne liu hosi na hebitibot ni in geral, mas tama liwale bale tendi halo negosiação lai basir na rua. E hakarak tama bahia na hebitibot kalai. Se quando maka problema idhare mak seru ituan, labele tama ba na hebitibot pronto. Idane tende ni dalana selu. Mas
hakara kalakui tama ya kultura sira tene simu mal hansa o hindi hantana halo ni ko sa samba serna rua hatan mal hutuana então mai hene ba tur hamutu ko bua homalo si depois tende o homos na ruma para huri bele que se mete serna rua para la bela acontece tan ba serna rua ba wene dia se ansene hutu na hene sila bela continua tan a hone interpretação oficial macanerete obrigado. Dia husia hawa ileu levema problema husi umalaranka auxiliar ita nahabitibot ita hodi resolva problema ne ida nebe maksala ida nebe maklos pasir nain rua ida sala ita fodendam bania hodi respeto fali ida nebe makla sala respeto ida la sala nia mos tini seriha buat rumah hodi munua infale baida be la sala ne ita tenser nia lori bibio anida ka fahi ida ita tunu ita hodi kar fali ukun hobando hodi haneha nia loron selo nia la bele halotan ne nia tenser respeto ba buat nebe makita halo ne husi kultura ileunian hanesane la bele husi kede nia lakon hela mos ita husi kela sirna enro padam malu nonok de ne dian abang bayro bele halotan dia kliu ida nebe maksala ita fode nambania lori netik buat rumah mai hodi respeto vale ida sala ita hodi kar vale ukun hobando ukun aileo pandu matai hodi hanehania nia la bele halotan nia halotan ukun futunia pandu futu nafatinia nemak dian uko aileo pandu matai nemak sirnain romak potiha ita ne Timor Larang tambah aileo ne fo ukun hobando aileo ne abosira fo moris mai tun mai nakukun abosira ho ukun hobando nakukunian mak taitala ho mongkoli leho ho baumali ne hori abosira tun mai ulu kita sidau kiha ukun hobando abosira tun mai ho keda sukun hobando nebe ukun aileo maka ukunira abosira lori tun mai mak taitala ho mongkoli leho ho baumali ukun tite padundea noran huku teten rema ibolila ni renu nartahe ki Timor Lala itatan rove ukula baliop klahe itmangka manali ve usala wihele sala faibel maunai la tumbain kar manai la tunitia hodi saiba halafuno ba Portugal hodi lori ukun hobando husi tasi husi be nemak lori tun mai ukun aileo pandu matai nebe ukun aileo mak abosera dehan iha ukun aileo tumba mak iha hela aileo urun pandu matai tumba mak iha hela pandu matai reman nebe itene abosera tun hokera sukun hobando ina nemak halo sira hala problema rumos quando suramento na sira lori buat tira kene makodi suramento sira tau kona sira la baku malu sira la oho malu nebe nemaka aileo na fatin manuinan ami aileo agora ne manuinan la baku malu la oho malu baku malu mak bikan hokanuru mak baku malu ho malaran de liur laiha nebe ameleu haturi sonto ida ba munisipio hototo tehan aileo manuinan nebe ame aileo manuinan afati ami kair hela ukun hobando ami kair hela kanari na nebe makabosira tung kedas mai lori ame hodi hanehan buat hototo nebe pusat mak fohul haramanso mak foto mba kerketu hamatai hodi hen ora matambot mai
suai salele hore hein mos ora mata nebe ma kusi itania mawalin husi Indonesia husi tumba kuglero maubara ba maliana amimos fohela ba hore kair hela ukuno bandi daya perbatasan nebe ita hore respeto malo hela to akora inan hoaman makaileo inan makfahulu aman makraimanso nebe amilore de tirane hori halo sira hori hanehan sira la belehan malu sira la beleho malu nebe foi dadau kadera pakufila ia nebane haurasik maktun hori hatur vale kadera to akora lahan malu labaku malu nebe aguso na yun sira mos tinggi ser unidadi par nebe makbot nebe makabatur mesa ya parlamento la vele han malu bebe bana yun sira mos tinggi ser nahe hotu biti bot kadere ide nebe makna yun sira nahe turne ne hane sa mos biti bot ida au tawi ya kerketo ho matai au tawi ya dili ho frasa hitito ho matai levesi ho malalu nebe au tauba na yun sira hori tur hori karba hori ukunami la vele buat rumah na yun sira makamri mak pakumalu ba tukumalu ba ne ami pobo ne alun satan ami pobo laran lameti nebe ahuso na yun sira lorida ba tilin mesa parlamento mosa kolia tiha na yun sira la vele han malu bebek turia kadera hat la vela tur kadera tolo hori hareba pobo nebe ami lori ukuno bando idai leone ho matai ne ma hori hanehan buat toto nebe haune lefua keta la kona ban na yulun sira ne larang kari hau nudare masalah nai au husu diskurfa to dala atusira. Obrigado pela oportunidade. Olhar em bocal hau akara kolha korabana sa estabilidade dunia ou conflitos dunia conflitos semua razão sai da meu sinebe sai da mak sai muda obstáculo tapi tanya nação Timor Leste na através funeral tina rondu siat na lar so itana ema barak na video di sos o loro ni rui hora isna kalekar ai fatu hum raha lai totasi balu sida kalo e depois ita atene halo funu mai pe wera kon narsa ita ba mate família sira latena do tuiri ida sai mak obstáculo Sukit jovem sirnia fomos hilor hari malu dia. Bebe halo insama klar stabilidade mos. Buat ruade. Ya estabilidade ou sustentabilidade. Estabilidade ia mak foi sustentabilidade nação dia lá. Mas estabilidade ne lá hoje dan kata governo estado na lima. Lá as polícia federal na lima. Estabilidade ne a conselho na lima. Tama conselho mak povo, hukum povo. Ne betul las cartas entre que tama conselho na lima hori nune governo estado suporta. Halo regulamento interno ida. Hori nune tarbando. Assim perjurannya tekniknya povo sira, hori respeita malu. Wair quando lá ele vai ter que sanção toda para sira, para os sira tau. Estabilidade wair quando suklar lá ona, makalo riba posto riba município para nacional. Então assegura itanya nação idane, ita bela hatur ba mundo kata timor nia kultura ide makas duni. Mundo respeita ide soberania nasional. Hare ba maluk barak walia. Kono ba nasan idena, kono ba conflitos nia. Dia ba ada conflitos nia razão makano sa ho apresenta. Tem que o governo for apoio para suco ser conselho do suco ser halo nia regulamento interno e depois makan esse regulamento interno nessa só para bobot sira e para pesquisa hare banyak pronto nessa suco e a território Timor Leste tomakna hamut 468 sucos pel hamre que dalaida halo nia nessa hare tarabando tambah tarabando ne ulu kita bobe ala sira kudo hala maita ita tem que refletir filafali hamanos filafali huri jurane tiktina povo tambah ulu kita ni apa bela sira baik mebe sira holia fonde sila bersurania tiknya povo nya emar sira sukular bele o hendor isete nasa le e hana ita labele halu idane ne duni usi ami bau ko ni nia intervenção atau apa ita bawa sira oi sebele kar kita bawa sira se implementa para ver sobre ni ita lori ita nasa de boy obrigado ba Obrigado, Babiban dalla Rua. Meccanismo concreto a risolvere il problema. How baseia na fatin bahau intervenção primeiro
resolve o problema ema ho natureza kasasan ema ho ema. Sai me idatu resolve cari acontece ema ho natureza. Nao ta ai arbiru, suno ai arbiru. Depois sai de mag idatu halo wahira acontece ema ho ema. Hau foti referência maliana nian. Maliana posto maliana sukuhitu iha ona regulamento interna hodi regulariza sang de sirne. Karik ema ho sasan, ema ho rai, ema ho natureza ninya sasaune saida. Karik ema ho ema tam problema feto homane, problema juventude ita tu regula ho ninya sansaun saida. Idane ita iona regolamento interno nivel posto hodi resolve problema sira neve maga acontece entre ema ho ema ita halo classificação ga categorização problema ne saida atunone nível cultura la bele hadau competência nível jurídico nian. Tamanema ita tenge simo case siarne hori halo kategorização problema ne saida. Caso civil ga, caso crime ga. Mas be maski nune nível cultura ita tenta na faten. Tamba ita hareba ia sociedade ida ia nenya relação. Mau ali umalaran fetsano mamane ne na fatin hane sa oi hane kolega ermera presenta ne lautuir ne dalam sai de merese umamane atau foba ia ne mane phone sai de merese ne mane phone atau foba ia ne umamane ida ne nia lau ketak mai be ne liga ba ia crime con certeza autoridade suku hon ne lia na insira tenga refere caso ne ba ia parte polícia atau ne pole processa tuir lei. Ia parte se lukida. Ita tu kualia kona ba bandu hanesa oin hotemi. Bandu ne saida. Neni objetivo fundamento ne saida. Hanesa oin hanu kolei serato hoten. Atu regulariza. Atu fo efek botida efek zera. Sansaun sirne hotum hanesa. Neni objetivo ne mansa oin temi tiana. Regulamento mas que nie escreve, mas que nie naturalmente existe usi geração ida para geração selo nenhuma função importante ne ia tolu de. Primeiro, atu regulariza. Segundo, atu kesi tolu maga. E quando regula, kesi maga nie la compriona obrigatório tem que fone nie sansang rumah ba ia itanya masir. Obrigado. Dia, obrigado ba tempo, ba tauru kwale ba dalarua. Tuir saida maka kultura na be maka nori nela hebe ala sira. Italigaliu ba ya hahalok sira. Dalaruma hasuru feto ida homane klosan ida. Ne kultura ne hari tiha kedasona. Hanu amane ida hasuru ema ida ne feto. Hakarak lakohi tenifo multa tuiri kultura ne bema kaiha. Hakarak halima roho emane wanfeto. Ne ia munisipa tauru idane amilao. Iha situação balu ne bema ka krimi seluk ne bema kalao ne oside teliga balei. Ne lei. Masih liga dulu bahaya kultura ne bema ka itala respeta malu. Tolo trata malu itene kultura makatendi hola ninia tanggung jawab iha ye nini le fuan seren nebe maka ne ko adeba iha emaselo ne atauru ninia nebe bato tu ne nunca sesusi kultura por ejemplo hane sahau hau halo compara bahau ne isin lolong mane hakara ko emene on veto haunia liana intene maitur hori cuidado fale o anfeto idane ne kultura ne be makamau si be ala sira mas ohin loron
itane situação lahanesan. Situação lahanesan ho ita tama dalam rumah liu de halo hirakne ita ina aman ho estado sai pakupa. Masinudar liya nain oli der basuku hapne ita buka hela meus balu atut fotulum mai segurança. Sira para sira nela bela musu situação ni da nebe maka abandona emene wan feto no husikela emania wan feto teru si hadala. Ahone ni ata uru maka idane lao bahira ni presento ne heliana idane hakarak lakoi teni lao. Teni fosan samba ni para ni hodi hamri tuiru ni kultura nebe maka bei ala sirahanu. Tabele lao se susidan. Também idane hanes laos amiasania. Mas hodi cuidado niya educação ni da nebe maka durante niya tauhela heni na moris. Haune niya tauru agora la awela hoidane be maka husiliana in ho aturare la belle resolve italori bafati na nebe maka belle fo medida baya situação den. Obrigado. Di exercício firmane se crime grave Roma nebe makiha solução Roma nebe imita bosir fonti mak nebe além de que conhecer crime grave ne para ne sandalang ida para bela apoio tulung osamini. Obrigado. Nebe ami mana tutu ne ya postu ne buat ne amene kahanu ini hanesa ide mos hanesa buat ne ya ida salah ida los ida salah ne sinate mahmutu nah evite buat amhur kuliah partai siliane ide ne de oh haula hanesa ne anto ia biti buat te foto sasauni da kona bana o te reconhece lo que salah tanpa sera mau mai hona salah dia dah salah na sana dia salah na sana huswale ne da haula salah la hok ne da haula tarata ne da anto te foto sasauni fo baida la tarata ni ane ita fo sansau ita te na eviti dia te fo fahega o tua rumaga o hena rumah ka hori respeto falenia pahatur falne faten ta hau halo sala ta hau lure falia hau ne ai tu hau ni rismata hus wa diskula wa itabot para abang baru ala bela akuntes tampu asene akuntese puasena dala rumah anesa ambesira ia suku ne dala rumah bele fo motivo fali basira buat ini ita hakara ka tau am ia suku ne imite hakara halo tu amene hakara lebele tu fe mene hakara imi hakarak ne los iruka imi ami iruka imi fote am te iruka imi tanpa ami maknai ami makarle nebe ami iruka imi aba beruak imi hal fatim buat tirane hana se buat tirak imi la taufiar ami sukune nebe buat tirane ami hana sukune ami distritu ne kala hana lifuan ide hakarak ne buat tirabe apa malu la koi tama manatu tena sorte por rema ida teuna Corse Corbiruak ia 2015 ia junho dia 11 amta soru malu teona o itine malu sira hosiliu mas sim malu tame ho pas ne mana tutu halo teona la sira kusi mana tutu halo buat tira nebe ke dia ho fuan runi ho laran runi la husik malu la soe malu ini anida nafati amani dan nafati nebe kau kan kalau bela la naruk tanta malu si barak kalau si fof tanta de fulasir. Obrigado. Obrigado ba tempo badala ruanian haula bele kuliah tetum perasa tambah hau kuliah tetum terik makbarak liu liga ba nai mok nai leteng atau olia furak murak muamai ami Ia município Viqueque itharef estruturalmente batesilia, hakotulia, hanahaslia. Antigamente sedau ia suku, ia ona uma licenciera. Ia ona uma licenciera sira fahe ona idek dinaknar. Ia uma kawaik, uma klarang, uma iku. Sira fahe ona katak ia balu tesilia, ia balu Hawaii weho ahi iha balu te ino
amnen tei ho Hawaii ahini dia. Tuir to te hande mai ihe te fazi tene ukung ane buat besak murak tang. Hamuso ona ihe suku lu kida, hamus tang ona ihe lia nain. Ihe ona CFD aleia sira. Tunta mai CFD ihe ado delegada sira. Ita buat nek fura. Antang ihe tang fali husi suku nerasik no aldeia ihe tang babasa o feto fuang katak ihe umaring ida ihe umakain ida. Lia na hune husinebe. Se lia kair kwan ba feto no mane antang depende ba lia huk lia nain se bakatak ne base. Bakatak ba ia feto fuang o mane fuang o bakatak keras ba ia bahing umaring umakain desculpa ba ia sefe aldeia o ba ia suku. In termos de problema sosial sira. Itaretur lei lia ne sira bakatak ba ia nebe. Tam sistema estrutural ne completo tena ia tempo ida moderna. Mas tempo ida monarquia ne tempo ne la autuir fali ba ia umalisan sira. La autuir umalisan. Tuir ba ia klen ida be sira hela ba. Antau ia momento hirak ne be makliu ba be ala sira ambi tuir informação ambi rona foti turo mak bahin lia nain sira explica kata ita kia pa ia lia hirak ne tomak tama funu no ledo harahu ita fiar ita nebe ala sira karik sehe turho umamos tenge basunu tiene lulik sira tenge bakai tiene lulik sira o lele teba motano tasi antau na diduk ho payar no muruk ne iya keras neba payar no muruk ne iya keras neba tamane mak ita ukung laktetuk lakwer sehe atumunu ang iya momentu neba husi Portugal, husi Holanda, o husi Indonesia, o husi Jepang. Saya mak atumuno anya momento na ba? Ba ihe ita ni lulik sir na ba maka ita halakong kay no sunu. Antaw hakat ma iya era moderno ne ita furat to ona tamba ihe ona struktural governo ba maka meti. Antaw iya munisipio vikeke hamusu ona antes ne lautir be alasira maka botida Tarano Bando ne, Tarabando. Depois de ita bahia ukungan, ita ia conflito lubukida e município vikeke. Primeiro maka conflito botida hateten com uma política. Lá na hira sira hatene ita hoto to hatene, contexto de política vikeke ulung moras. Mas ita halai falba cultura nela bel ulung moras tamba ni ia botek ida kaut ida. Mai husi nebe, mai husi umalisan sir nebe maka hananis ona. Umalisa mak hananis uluk. Depois de ita governo forma. Antang lebelo na buok malu hene. Ma iha ona governo iha ona ita ninia klenki ko ansir kada feto fuang manifuang komese tesilia ihane. Foi makaliane la kotulanas se ma iha aldeia. Se liane iha aldeia la kotulanas foi mak ita ma iha suku. Suku hakara kalakoi neteki hotu. Mas ikus tama feh modernisação, antang tengi mai tang hobot ida maka leine rasik. Antang atu hakotu ne nusa. Antang tengi iha ona sansang wan sang hita kuliah. Ba iha uang feto ho uang mane karik liane. Nemos lia mak husuk lahanesang. Lia mak husuk se lahanesang. Lausan sang itanian yang ne dihang katak diskulpa alin feto sira. Emano uang mana ne kulu okat dalahira la susu hane sans enten yang ida ikus ne los to the point o loke keras lai lia makfalung ne ururizin kultura ne teteng hanoring ita nuna tamba ita kulilio konaba dignidade feto ninia ikus ne ita komesa ona katak bele kair feto one ni liman lautir dalabel hafula em on feto mes uluk lai tamane maka kultura ni hambrik de tengi mai hokedas ni eransa ida urizing. Nema kita huhusi ida boleh yang kata feto fuang o manifuang o umaring o umakai. Fase primeiro makihane. Antau semak atau tesilia sirna ihira nemak hili malu ba maung kawai aleng clarang sirna nemak fofiar ba malu hodi tesilia. Ne primeiro ba umalarang. Kari conflito entre suku ida ho suku selu disputa malu barai ne tengela file faleba kultura kata kodi
conta fali herança cultura memang antigamente. Karek ita luha ona karek meu sai ita tu foti. Antang fila fali ba kultura kata tengke iya ona tota nolong. Hatur kritik ko mama makerek, homi tiba kerek hatur kata selos los dunia onian dunia ba? Ola oba sel ami maksala karek ami launya. Mas kita halua kata dir no manas ne semai tirtang. Ne ide dek simunya masing. Ne ita kuliah ona ba buat tidak manas no diri. Antau ne sabe mak ene be consciência ema idek tengi honestidade bani ang kata hau mak parti dunia ne haunian duni selos haunian level yang kata ne haunian. Kultura hanuri hela liofon kata kuliah lia los honestidade. Ikus mama liofon português dia honestidade. Ita yang ulu kata lia los, lia quer, lia murak, lia dominain, lia masik naing. Ne abosir ulu kuliah nune. Ohin vike kemos halo hela buat ne. Halo hela ida ne. Nia lebel tok mai postu. Nia na tong no tuka ba ia suku sira. Tamalia naing ia suku ia. Antau nahi biti bot ne acontece antes dia ona. Lo osmok ita ukung afuen dan di biti bot lai. Termus di biti bot ne ita laten tempo ide ita kuliah mes. Uluk nek bahan sira kuliah dia kata mama fating lo matuk tur mutuk ona ne makne ona. Uluk ne ita kuliah maka mama fating. Buah no malus ne edet. Mes ida be biti bot ne foi maka rona ikus ne. Mes halo tur barak ko katuas lia nain sira ia munisipio Vikeke permer mak umalisa maka hatur ho kritik ho klalo. Bela mau alin siri husi kupang atambua meser ni umalisa ne iha Vikeke hela. Lau ba lau mai buat dia hela. Ida ne makarmete ita ni ihane. Tama funu holela makita funu foti lima bamalu. Mes rang ne labele nega malu. Ne hori ne buat manas buat pair. Ikus bay maka Olanda fahe ita. Mes nurik katak Vikeke mos fas parte husi kupang atambua kari. Tama ita rai ida. Nurik botek ida ka out ida karik. Nebe in termus de ida tesilia, hau kuliah badak de. Ansang hau kuliah katak iha klengki kuang maka iha fetofuang, manefuang, o pahing umaring, pahing umakain. Maka latetu kolak wer mak sesae. Mes kuano tam onak bahane ni hakara kalakoi tengki hotu. Hotu hosa ida. Label fo sala det pa ida. Rua-rua ni ita kar hamutu. Ida kuruwe, ida hili ai. Ne lia nun ne ba bayin Vikeke halo. Atau to ona ba ida kawait no bot ne bana suku, ne ida dek simo ona ninian. Tama ikus ne ihana tarabandu, problema komesa menos zona, ihana tarabandu, kada suku ida komesa hatur ona ni regras culturais ne rasik. Maibe kair na fating ho usus costumes culturais antigamente. Laos katak ita ba monarki nebe nakanono low lai. La tuir respeito malu. Mai per atu serbi, los mai per atu hanai malu. Ida nem Vikeke agora halone. Nebe amini lifuang makanune, karik iha tam perguntas rumah kami sei hatang, mai be lases. Katak iha forum nebe maktama sempre participamos susi, ita ninia. Katak ista sira nebe makiha. Bye amu la to, so katak ista det sei iha la. Mas kona ba fear ninia. Bahira feto homane atu husik malu ida nema kasi sai problema bot nema kasi to dereta ba iya amusir mai bemos se la se susi feto fuang mane fuaga umakai ne rasik ne se husu ulu kusi krait to mai lete nebe ida nema ka haune observasan durante ami iha ami munisipio lau hadula se postu 5 lia rumah ami sempre tur lau samak sai tesilia mai be acompaña tatu ser hoto ho historia lubukida obrigado. Dia bahasa lima Vikeke. Obrigado por tempo ao colegio fale. Sobre a Lautenian distrito subdistrito Lima. Quando a ida primeiro tudo tem que bolo lianansira para naipiti. Naipiti patur hamutu para resolver o problema irane o tentambe rai ka saidane. Depois ita resolve o problema ne tem que pôr malo se ia tua harak mas putilida ia letem naipiti ne depois tabaco rumah timur ne naipiti ne. Depois mak ita kualia agora ita naipiti ne kualia ne lo emina ruane ada ube rai da ne sema pa saidane ne hotu.
ne hotune ita tenge cumpre pe itania cultura irane ne ita Korea na pitine abo sira biala sira agora ita dau ya itane le sira tene ita tenge resolve el problema pa dia então ita problema qual é o problema irane emi la bele ita bot emi na iron la bele katana ne halo saira katana na rai hela ita katua sira tura motu para resolver ita botene ne problema ne tinggi ba los ba oi la bele ba tamalu ne la bele tinggi tura motu depois puamalu sotu ita tinggi o faida para emi na ruane fodalam pa ita posira kalai se la fodalan anta ita qual es el fale tur amo tu fale porque ne ya los palos tutuala ne bahane tane ami tenge bolu katuasira tura motu na ibiti para resolver el problema ne halo feto mane ne hakar mal baona emi ne roba hamutu ne tenge fo parlaki ami ne fo parlaki pasira feto ne hosi mane ne fo parlaki pasira anisane makau kualea bulan mai be ane sape atu o malu ne oin hawate tene ne tenge tu harak mus iha nai piti o pua malu mus iha ne ba ho tabako timor mus iha ne ba bara ita kualea tenge ba los ne makakora ita tene governo ne hamrigona ne dihan leida dihan nata lei formal non formal maka alin sira turia ne ba non formal maka to sira ai dan maka hau kualia hau ne tetun ne la dun si hau kualia fataluk ne ai crise de 2006 ne kualia fataluk crise de 2006 hau kualia fataluk ne biti pot ya kantor gubernador audian tetun hau la tene mas hau fataluk de be hau primero hau kualia ne sala masih tadi tu ni lah tene itane makau ni lian depois nganterar ne itane governo ne hamri kitiaona sema waturia parlamento ka iane be tem que unidade tem que tura modo para resolver problema ita makakara aturu ba itane wasira batur tina lima mai maka sirma batur fal itane quando o governo patruma ia tem bolo liana insira partura moto para resolver ita posira ne problema para tem que maus malo tem que hadumi malo tem que saida para la bele hitam patruma ni hane sabe itane pai bolo ami mai ya suai kamna tane antau idane hau sirayun mak hau kualia oin hau kualia ne Tadon dia mas ita kualen nini. Crise de 2006 amituria na pitine sira langsung kera bolo ami dian. Agora ita posira ne tinge hadomi timor ne tinge ita posira pakualia ita posira makliana sira. Na antau ami na sira ne tre district ne nul de sinhat ne batu ramu tu kian ne biti pot ne ba. Então, idane makaunya lian fuan, awa adomi itaposira, awa adomi behaunya alin sira patura governo, aunya alin sira mayusia atamba belo, ne ita idade daratan ida. Malay muti nai ruwa mak mai faida, Portugalo pelana mak mai faida. Abo ida. Itane abo ida. Ita la bele patasan ne la bele agora ne mak ita ukurane mak orian patasan ya. Uluk ne patasan laya, malay mo din makaharo patasan. Ita ne bamay patasan laya. Diyan how kuali kanya. Diyan kupang ne patruma iya. Atampomos patruma iya. Ne ita la beltemi. Agora itania be raida de suai kamna saka mau kata ne patruma. Haulo awat telos ne patruma ne maka amai ne ami tan nai piti ne
ame nai pitine ami halo be be faine audian mau sira ita faine ita tinggi hare be ninia hati dulu hati pa osira fodalang kalai hau la bele hampur ke ene ulu kia rai ulu ne kuale tiaun hau entre ka tiaun pa ita posira ikane ita ne mak hau ni aliam fuan ba more doro Diego, obrigado ba Lianain Lautenian agar itu ba sama. Dia obrigado. Ita kolia kona ba asaun konkreta. Ohin oni maluk sira kolia tona bot lubu kita. Nebe ita halai ba asaun sira quando o problema ida acontece tamba ita nine knua ita nine lisan ita nine ngafukun ia neba tamba buat tidak bita família fetsano mane mau no alim buat tidak acontece ne primeiro ne acontece ne e liu si knua sira lisan sira katua so firik sira mak resolve o problema ida ne resolve haru ko order ba bolu emanai ruan be kala problema hodi mai turha mutu e katua sira firik sira ke dalam rumah sira nebe mak lisan ne sira turha mutu katua resolve. Se quando resolve la bele, l'uriba succusira, ma che si la bele resolve. Ia ne bamba dia problema nema ko problema ida. Ema quando halo problema, mai be ita lahare ni halo problema, mai be problema na acontece si apresenta si ne problema. Ia problema ida ma kita desconfia dele. Ita desconfia, ita lah atende problema nem hunho tutun, mas beto tempo ida quando ia investigação rumah ke saída sir lah atende. Ia parte ida maka problema sira kona ba uhen lorn acontecimento kona ba feta humana sira. Labar feta klosan sira, mane klosan sira. Nebe ia problema sir nebe maka ne sara dau problema da acontece ba ia manain rua. Ita resolve, tambah ita lah atende ita tem que ia investigação dalam rumah tua sira kasebe aldeia sira lianain sira cultura mutu tem que ir investigação é laos escrita mas sira tem que investigar para retar nini verdade né quando ini retar nini verdade mak nível fo nini sound rumah sobre beida né problema na toran halo oinsa problema na kaman halo oinsa se kaman kari folima malu bela dam malu se problema de mak nia toran idala rumah ita hanu in fila vale buat tidak tiung ka avon ka mau no alin ka ne tem que for respeito fila vale ba malu agora parte ida hare fila vale ba problema sir nebe maka ita desconfia mai be ita la hare homatan hanesa sasan rumah quando lakon sasan lakon kuda maka lakon ka karau maka lakon belak mia ka buat sir ne maka lakon dalam rumah ita husu ba emanain ruan be maka halau desconfia ba malu dalam rumah ita la desconfia malu mai be ho desconfia de be ita la kair ho liman ita la reho matan pusi dane problema ne be difícil tambah sa ita la bele futi di sound ida ita la brani atu futi di sound ita tete ida be mak los ida be mak sala mai be ia di sound ida halai ba ia natureza neng kebiasaan quando quando fote di sound husi katua sira lianain sira quando fote di sound quando apa problema ita ita desconfia ita dundet mai be ita la kair ho liman hare ho matan diangkat ida ne makahalo então di sound ne se mak bele fote di sound ne katua so felix katua sira lianain sira labrani atu fote di sound quando baida ne mai be ia pratica ne be me kita ne avo sira husi kela ne ida kwa konao ko ne karau ka emane ne pelak mian rumah emane ne osan rumah maka date mai be malu date me lahatene então katua lianain sira futi di sound ne li husi dalan ida mahara de tangke bot ne futi surik lulik sirne tahu ia be ulun tahu be ain ne halo sira munu babene ne asam konkreta emanain ruat sirna tumba ia belaran ne sai mai ida ne be makaran ne sai uluk rana sai uluk ne salah rana quando sai uluk kusira ne tumba he bemak nia sai mai ne rana suli então nia mak salah nia salah hotu sai fila fali mai
pronto, nia sala te ona, nesse motor nia sala, nia tem que cumprir nia obrigação, também. Hasai buat lulik ser neba hamri ke weulun has ia boyain ne ser tau neba ni tem que cumprir fila fali ni huri foti fila fali buat serne in ni huri hasai fali be da nebe mak ohin senara huri tumba ne di sound ida makane ne justiça ne nebe mak di sound natureza ninian agora ida fila fali mak halai ba ahu i patarmutin buat ida patarmutin ho ahu ne o sala talas fuik ne dala rumah quando di sauna la belle ona sera sesida dumba mais de kataklah tene ita o kalan ne ita fot patar mutini ita foti ahu ita foti talas ne ita tahu hamutu gihne hader to abanda dersan pulu sirnai ru emah tu mai hamri ke oin sir hudin nata tahu ay sir ne ibun se tahu ay sir ne ibun ida nebe mak naben hela ni los mas ida nebe mak maran hela ni ibun horan ni mak salah ni salah ne di sauna ida hutin natureza ninia nebe ia dalla rumah problema balu che ita belle risolve problema balu ita la belle risolve i dalla ni nebe kita la belle risolve ni se ita discuve la belle risolve tem que liu justiça ida hanasane maybe di sound ni husi natureza ni agora liu na down agora ida fila fali halaiba la barik feto homana sira ohin loron ia timor hanesan la barik mana sira fo hela o amba la barik feto sira maybe balu hare matan husi abandonado hela mas bem, e a justiça tradicional, né, justiça tradicional, né, e dá ruma, boa tira que para clio e simples, e justiça né, bela remata. Tamba vai a tribunal, dá ruma bela hantina, nida tinan rua, tinan tolo, tinan hat, mas bem, dá ruma bajo multa, né, honet $50, dá ruma feto né, la reconhece feto né, neida, e dá ruma fusik para feto sira bela sai vítima quando o processo né, mas bem, e a lia tradicional lá. Lia tradicional né nia quando ba fogoamba la barik feto ida ni estado bain hira kar holiman hareho matan dia kata nia mak sala duni nia tem que multa nia multa conforme mahusu nba tamba justiça sirahana sanela mas to winlorn ita harito ita ni estado ita lei tribunal buat serna hoto la hoto mas o winlorn ita bela hare dia kata justiça ne lalau ia timor ne lalau ema abandonon la barik feto sir barak e dalla rumah wan hela soe hela bahwa fali feto serne hutu acontece em Timor. Tamba ne mak hakarak husu para e justiça tradicional ne tem que for apoio na fatim. Anessa o estado tem que for apoio na fatim justiça tradicional. Quando ia acontece que na rebite para de colia. Se tornan liu e também entrega problema ne ba oi. Se la tornan pronto tem que resolver e nem. Se resolve e tu tradição ou justiça tradicional dalla rumah ita sibela hakotu justiça nela lais e vítima nesse pele retam buat rumah husida ne selai abandona de estraga de e dalla rumah vítima ne bela vítima na fatin e mana sira bela sia antia e sira bahola tan feta sir seru kuri halo ema seru saiteros nebe ohin lia fuan serna barbarak ita kolia te hutona e hau hanoin hau lia fuan to hene e ida fila fali halai fila fali ba licenciera, uma licenciera, itu é tradição, buat acontece né, Estado precisa tem que tahu osan, Estado tahu osan para hor hamores fila fali sa sanser né, tambah ita hen mesak itu justiça, honen justiça né, han tempo, ema ser memang iho osan maksibele, ema ser memang lagi osan dalam rumah sir materi itu sir ini problema, makanya itu beri kabar. Dia Anaing ação concreto ne bem maka atu resolve problema usi amenian ukusi durante nelau ida maka mediação ne atu hatur marua ka grupo rua ne bem maka ia conflito tambah usine maka ita foi bela hatene problema ninia hung norohan ia fulan tolu liba iha aminia suku iha bila suku costa nebemak halo ação vai resolver conflito entre
grupo rua, grupo jovem sira, nebemak durante halo problema. Mekanisme maka hatur parte ruane liusi dalam saida. Husu grupo ruane at beli explica. Razão saida maka sira halo problema. Husida ne maka foi ita bele hatur sansão. Sansão ne belek hare husi ninia todan kakman. Se todan resulta balon mate, resulta balon lakon material, então ninia processo ne se entrega baia justiça. Mas bem iha se la resulta problema ne bebot ne solução maka dame hosaida parte rua e a concorrência animal tua fos atu bele halo ritual ka kultura ne hanesan juramento ida atu hakotu conflito entre parte ruane los ohodet animal laos lurituane tawihane para tuhemu fos ne hoditing paritahan may be ihamos nisangsang sekarik baoing maka parte ida ne hamos tang conflito ne tengi pronto atu hatan problema ne bemak continua halo bele badalan justisa belemos baiha dalam kulturania idane ihamos julgamento tradisaunnya makanesang oi haunia maluk husi manufai hatete dan rumah ba feto homane fote horok ba mane jovem fote horok ba feto ne depois lori ba resolve mane ne zurato fatukai nakfera lahatene ne acontece resolve o cidadão tuku sanulo to lo kraik tuku rua tia tiu sernebe makaturne la horas futukabun sernene aperta heladet tamba começa amlaha parte ruane husi parte feto reconhece kata ngiamak fodo ni horok ni bahau mas parte mane la reconhece solução ikus tuba justiça maka nini processo ne clear han tempo leva tempo então tem que liusi dalam tradisional lianai sira decide ba be matang lule ki hanaba atu haruka sir nerua feto hamana ne tumbai habene mumba belaran Holia fuan ruadet semak sala tumba nella fila semak la sala necessai fila fali ne acontece da decisão ne
maka foi halo parte manene reconhecendo katak horok nomoras nebemak awne alim feto hasan helane hau makafo awne alim feto iklus Estonea in mane neway ina aman sirohutu ada isnaruk sai tolok tania tambah det halok atiran tambah idane maka ami ihokusi aplika idane karek laos det ba feto homane foi sai sira mai be ba problema siraseluk ligado ho animal lacon desconfia bamalu bela acontece hapulak parte rua laiha concerto bamalu atau hamulak ba natureza maksai juiz diak ba problema ruane atau bele resolve agora liga ho caso oho malu caso sirnebe mukbot ne crime ne hakara kalakoi ane sang oing haudiang inisu katak ne entrega pa parte governo liusi justiça atau bele resolve problema serne au hanoing caso 99 nebemak iha passado iha buat palung ami resolve liusi dalan na hebitibot iha tempo si akeri si averi ne hatudona actus concreto nebemak ami hare mai bei te problema sira nebe maka ho justiça ne ami nia lianai sira ho ami nia autoridade hanaba canaliza baiha parte governo liusi justiça idane maka ami hasuru iha ami nia rai okusi ano buat barak maka iha mabe amine tempo parece makirne ami tenta explica tuir saída mak ami hatene tempo tuir mai mak ita sekuliatan obrigado bar Obrigado. Dia obrigado babi bamba dala rua ita kuliah kona ba prosesu ka o meu saja mak kita resolve problema sira suku ba caso sen bema kohina apresenta ita mai bersaung rua bersaung da anti 75 ne ita beluza poder da hane sambua malus ne para tu kasus ne be maka ita bel resolve rasi ke sukularan mas agora mai tau kuna poder no competência ne be mak sep suku sira usa ninia serviço ne baseava lei nomor 9 para 2016 ne e artigo 23 hatete e a letra O hatete kata caso serve mak ligado ba crime informa ba Polisi Nasional Timor Leste acto serve mak cyber crime no contrabando sira ne ita tenke refere ne crime serve ba grau asli mai be ita lataka dalan mos caso civil walu podalan kata sira mos bela ba registro iha Ministério Público laos de caso crime tambane mak suku holianai sira nia kompetensya ne karik nen ruah hakarak ma kita poin resolve tuir suku nen debel na hebiti buat sene sekarik to mai suku mak sira karak hili justiça legal italai hadere tu atu impede tambah sira karak kiri justiça legal ne depende concordancia se sira karak dan kata kami karak resolve tuir cultura tuir bamalus pronto ita hadere tu atu resolve konaba caso civil bebe caso crime ita lai hadalan para tu resolve. Quando ita hadalan tu resolve caso crime, ita participa hutu kona tamba lei hatete kata caso kona ba violência doméstica, caso kona ba homicídio, serne
Nah itulah ya, ita so prepara documentos para depois satu halo reparar kata ema idane identidade ya suku de aldea ina nama hene ita ne serviço makidane. Tamane makane san hak kuliah hane san sepi du suku bebeik ko na repere kasus hane san. Nebe lei mak haruka los. Tamane maka ida atu dia kata ita pila bersaun dahulu ne buat ketak ida. Masih agora ita mai agora ita mai ho lei tamane maka haturo na ita ni serviço competência sira iha lei nomor 9/2016 ni hatete na ita kompetensi bahasa suku sira. Tamane mak buat balu ita bele resolve buat balu label dulu. Liliu ba kasus sibil mo sanesan. Tambah iha buat rua iha formação o si parte justiça por formação bahasa suku kata kasus sibil ni baregistro ya nomor nu ki ha Ministério Público ni kuliah konaba vítima ho suspeito. Mas caso crime ni kuliah kona vítima ho suspeito. Mas caso civil ni baregistro que tahu kata autor ho reo. Ni nomor nu tahu ya Ministério Público kan sana. Ne parte justiça maka por formação bahasa suku sira. Tambane maka quando caso sira moço mai maka hareba caso civil sira parte luar ne hakara kata ita bele media sira para depois bele resolve iha suku pronto ita iha dever tomar para tu bele facilita. Laos obriga la ita facilita det. Quando obrigamos se tempo rumah sira bel kesa ita nebe mak resolve. O sira ita makhan. Tambane mak kita tem que cuidado ho ita nilai ne. Tem cuidado da rumah to tempo ida ita resolve tema fila te ita makhan. Tambane mak honoi kata hauni resposta makne det kare ke prosesu nebe maka resolve ia suku durante ne hawasoru no au halo bebek makne. Obrigado. Dia que ita barono si armeran nia depois outro dia ita intervalo tia maka dada iste iton continua fali ba pergunta sel turmai. Dia que obrigado ba tempo para la rua. Nessa dia armera por exemplo nessa dia rai baliza entre emanen roh hadang malurai. Ami ya observa, ya armera observa. Ida maka ita halai babatira kultura ne ting ser mai hosi historia ne makbele determina dia kata rai ne base seira ne maklabele ida ikus makami ting ser lau bali iha teras iha ida selu entre ema ho ema por exemplo iha armera mai kultura ida yang kata kayak alin mana ida gosta alin peto ida tinser kolia tiur kultura ne tinser pobeli si hal 5.000 ka 6.000 ho karawida exemplo se ola koi palinia o tinser popila palitan 5.000 ka 6.000 ho karawida ba pali alin peto ne ina nama anta ida ne makisitia batida pahemalu ka soy malu ne labela kontesia municipal mera mai be iha itu ukunane mai pela batida demokrasika idane acontece pali batida soe malu dalam rumah selingkuh anta idane ia kultura armera ini yang buka meus na pati atu kesi la bele husi ke menia on petone tambah itamos ia peto niha sobrina anta ho buat sirane ia armera parte igreja ho parte governo li hosi pamer mera ho administrador posto sira ho sip suku sira halona batida tarabandu entre ema ho animal ema ho ai puan sira sekar ke menarmanya hasta sakela la bele ba ku sekar nya monu nain hatan kita bele ba put ida nema ki hermera agora milau mai be nene mai be bebe tabela redus bacerna ho bacerna maka mi hermera dalam rumah itu tutu hatene yang kata kami mai ho batida ia problema entre grupo ba grupo exemplo ida ia 2007 a minha grupo ruahan malu sunu ema ho uma hotu mai beda nebe maka saya nesa autor ba crimine nia bahatan tuir le nebe maka bigora ia na saune reteli ida nebe maknya
po suporta holia pon den katak tin ser halo idane julgamento ne mai husi natureza tapuiran kabum bubu mate ikus mai 2007 mai to agora ami ha menos ona buat ida grupo han malu ne ami menos tamba buat nebe abo ser halo hela zer sampung hanu buat ne bosok mai be buat ne acontece ona mak poin arrepende mas buat ne liwa ne mabarak mate ne makami armera buat ida problema entre hoema ne dalam rumah natureza ne mak bele condena mas que ohi ita halo lauhin mai be dalam rumah buatnya hasoro ermera tomani da mora sonas dalam rumah bol matando hare bahasa buat cerahan sana anta tahu sayona minne uzu kustumi dan katak tahu itla bel halo tambe dan nema kita nia peto nia oan dan nema kita tia nia oan ida nema kita sobrinho dan nema kita primo por exemplo al poti exemplo ida hanesa nia bikeke ia bikeke makrai dan aran luka bikeke mesi hermer yang malisani dan aran luka bikeke anta hermer label halo problema ho bikeke se halo orsida ita kabum bubu mate hotu ne tuir uzu kustumi nebe hermer ninian anta bacira ne hotu ita tu buka prevene li husi cultura li husi parte igreja li husi governo e kusa minia pam ho de potidizão tara bando entre emo animal entre emo ema entre emo ai horisira mai bebê batne bele laudia ida nema kanu obrigado Diego, obrigado Barak. Então, katakan ita precisa intervalo ituan ita tene ona processo sira makanesane tuirmaine ita se intervalo tamo fali ba sessão tuirmaine competência turia bitibot necesse ritual no saída nema que sira usa símbolo sira bem mak usa e o insama que sira ne recomendação para bele a tulung governo e o insama que tá lá hamudutani ha ita ni kultura ida dia kanesane ba oin ida diskuti lebih tuan depois intervenção ikus liu hosi amuzuitu lebe ita tene intervenção sira ituan depois ida tama na sessão sira bajo toto ba assembleia sira toto po hanoi hamoto par buat sebe sira kolia ohine sai recomendação de fura ba ita ninia proses sira tirmai one makana ita dada isituan dalam tanta pasalima ba fini timor nian lebe maka apresenta fura tetes maita Dia obrigada Wayne ida nemak sessão diálogo nian ita sedau koto ita se ia tam perguntas balu nebe mak moderador silança mas ita se break by almoço ita ia horas ida ba almoço no ita fila fali mai se ia perguntas rumah silança tan depois maka ita tama bay sessão sira husu no hatan sira obrigada Wayne e bom almoço baita hoto Luha like, subscribe, no share, website www.tatoli.tl, página Facebook Antil, no YouTube Tatoli IP.